Rakers and Ringapa Manipur. Hungry, BJP. Henry, Rakers and Ringapa Manipur. Hungry, Modi G. Henry, Rakers and Chingrika High Manipur. Kachot Mara Lui Mara Manipur. Rakers and Ringapa Manila. Niping we akona BJP we outnirut. BJP we shumkurna Manipur we miping. Singum daya ke miping we sepali. Thambar, 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 thambar. BJP we thamba, Modi Ji we thamba, Manipur miping we thamba. Thambar, 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 thambar. BJP we thamba, Modi Ji we thamba, Manipur miping we thamba. Hungry, BJP. Henry, Rakers and Ringapa Manipur. Hungry, Modi G. Henry, Rakers and Chingrika High Manipur. Thambar, 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 thambar. BJP we thamba, Modi G we thamba, Manipur miping we thamba. Thambar. Atam Mashai Kawai Ngalang the program he hopokore Yarasaiker Nakshika Hili Kwika Gaji he Kasukamamane Tum Hena Town Holy Vaure. How beautiful it is to come together in this manner and looking at the sunlight. The blessings of God is with us today since morning. And immediately, I'd like to welcome the State President, Srimati Adhikari Mayum Sharda Devi, President BJP Manipur Pradesh. May I call Madam to kindly accept some gift from here as a token of love. We'll start with the presentation. Please bring the presentation. Thank you so much. Next, we would like to honor Shri G.H. Chitananda Singh, BJP Vice President, Manipur Pradesh, Ukrainian Church. Next, I would like to also honor Shri Lanjadai Kamai, President BJP ST Morcha, Manipur Pradesh. May I also honor a very good friend of mine, as well as the star campaigner for BJP, Mr. Kaiku Rajkumar. Thank you so much. Thank you. Aritum Sai Corona, Medingada, opening hymn KKL number 275. We will all stand together and sing Kokrumla 275. Shall we all stand? And then I'd like to ask Reverend Saipung Chamroy, Chaplain Kazar Baptist Fellowship Ukruna, Hogupogwi, Sehasamirano.
Vareshi mi yuping zat ka zaglu. Vareshi mi yuping zat ka zaglu. Katsat ka ka kuram hum khawale. Zat ka kuram hum khawale. Kalen ka tha le sabashina. Kalen ka tha le sabashina. Hey tum bang tum la ka zat ka zaglu. Hey tum bang tum la ka zat ka zaglu. Christian zat ka zaglu. Christian zat ka zaglu. Christian zat ka zaglu. Vareshi ko hoping ning masindo. Vareshi ko hoping ning masindo. Seven zero da Vaishna da Razu Vaishna da Razu Vaishna Dang kamang kangachi Dang kamang kangachi Nari hui kamedi yang za chinglo Nari hui kamedi yang za chinglo Christian zat ka zaglu Christian zat ka zaglu Christian zat ka zaglu Shubhabam Shall we all please sit? Syasasi, let us pray. O Kisakava Parivra, our Heavenly Father, we thank Thee for this flag question program of our beloved Sri M.K. Trishu, BJP MLA candidate Chingai AC. Thank you very much for this program. Bless Thy servant, Sri M.K. Trishu, and all his family. Bless Thy servant, Madam Sarda Devi, BJP President, Manipur, and all her colleagues. Bless all the people who are gathered together here for this program. Now as we begin this program, may Thy presence be with us. In Jesus' name I pray. Amen. Mushlagare, Reverendly. Araytum Pilan Kangaka Atam Kukare. We will spend only some time here. We are here to hoist the flag. We will be hoisting the flag now, right after which we will head back to the town hall. Itumi Nashana Tishu the flag Yarama Kangalaga Akun Kangam Honda Laga Kashum Kloda to do trumpet Yaka Rai Kavawe Kala Kayusam the Pangway Preparation Gutong Wang Talu Trumpet Samyalo and the President Manipur Pradesh Srimati Shada Tedina Flaki Kangama Mandri Laga Yaru Saigo na Kyakshe na Chingre na Akshi Honor Samise Trumpet Chirati Samyalo The logo Pongji Redi Samyalo. Thank you. Natum lepisi kai kum pudamati charba ko Sri Srimati natum ngai tu ko ki trumpet manda lansat pada khongjaba yawning ai ahom ko ki trumpet ma ahana mana hindi threndiki Brenda Awishina Maya Natapisi. Yes, Hongulo.
Thank you. BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद पेशरो छिमे जिंदाबाद Thank you, everyone. Thank you. Aray tum sai koruna town hall bak mai ngre bau se. Pangkapya Mr. C. Welcome Saku Mr. Hanli BJP Thank you. Welcome to Ukhrul, the beautiful land. Manipur Thank you so much. Hanli BJP Mr. C. Ayarli pam the clapping la katsang miao lo itum program hobokore. District we President Mandal President Stage Likaka Milo Nixilake Ayarli later clapping Sangmaman the Laye Yaro Saigor na Piomire Atam hi Tomika Hui Haire Talala Hopokore. Good days are coming. Ache din a raha hai. Phazaba Numit Lakini. That was the slogan of Prime Minister of India, Narendra Modi, when he fought for the parliamentary seat and he won. He was victorious. Under that banner, Adugi banner ki makhada, nation first, party second, self third. Aishi nangshi self si last ni. Haibigi slogan da BJP na challi. Shiki theme da slogan da chalaga hauji 45 Chingai SC da akhoi gi candidate oi bigi doriba Oja Prisho Shimre Aidi Mayam Sumaina Leringai da BJP gi ticket phangri basi Ishor gi khut da lebani Ishor no pi bani Aduna hojik matam si makha ikai kum badamatik char bayam lari basida chathadringai da amarakdi kubaksi kan phoninge bagandipta Atam zanglila ngalangda matang introduction hi khuikau gi jinai kama khuika rang laga BJP government na khisai rakhla gi hi countless of schemes and countless of developmental work taken up by the able and strong vision leadership of Prime Minister Narendra Modi. Example, the electricity connection, good roads, gas connection, law and order, water connections, recognition to Guru Reuben Masangvu and other awardees, PM Kisan scheme, Pradhan scheme, New Child Shakti Ministry, Skill India Mission, Swak Bharat Mission, Peri Bachao, Peri Parhao, Digital India Mission, Yamna, and so on, list goes on. Please give a big hand. We are so excited that we are here. We are going to again create history. Ngamdabaya de. Aduna, maramoidana, ngalangda, yatamukulila, ishui, Mandal, newly elected Mandalwi President Chipemi Arna Kalaga Ari Atam Kumyora, welcome address Mira,
Kalachi kup khlauda amata luila introductions and presentation hi hobo kaujne. Chena nanera makeup da nuatam jikholo. Thank you. Good afternoon, everyone. Respected Srimati Adhikarimayum Shada Devi, President BJP Manipur Pradesh, Shri C.H. Chidananda Singh, Vice President BJP Manipur Pradesh and Ukhrul in charge, Shri Lanjangai Kame, President BJP ST Morcha Manipur Pradesh, Shri Yertothin Kashum, President BJP Ukhrul District, Shri Kaiku Rajkumar, BJP Star Campaigner Manipur Pradesh, Shri Sumatai Sheza, BJP MLA Candidate 44 Ukhrul ST-SC. Last but not the least, Shri M.K. Prishor Shimre, BJP MLA Candidate 45 Chingai ST-SC, and all the dignitaries and well-wishers. I, on behalf of 45 Chingai Mandal, feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome all to you to the flag hoisting ceremony of Shri M.K. Prishor Shimre, BJP MLA 45 Chingai ST-SC. In this very special moment, I would like to thank each one of you who have come all the way from different villages and who have also been working day and night for Shri M.K. Prishor Shimre in particular and for the BJP Karyakartas in general. I want to encourage and request each one of you to continue working until we achieve our goal. We all dream that in the upcoming 12th Manipur legislative election, lotus will bloom in our constituency. For that to be reality, we must all give our send present and vote for BJP and our candidate Shri M.K. Prishor Shimre. Let us all make the right choice. Once again, I welcome you all. Thank you. I would like to extend my small presentation. Okay, this is a special presentation from the Mandal President and colleagues to our President BJP Manipur Pradesh, Srimati Adhikarimayum Shada Devi. Would you kindly accept the presentation as a token of love, please? And also to Sri C.H. Chidananda Singh, BJP Vice President, Manipur Pradesh, Ukhrul in charge. Please give a big hand, everyone. Thank you. And also to Sri Lanjaigai Kamai, President, BJP ST Morcha, Manipur Pradesh. Yarina panglan bang PMS Ninchinare, Kotomi se, Kala, we would also like to give Sri Yertotin Kashung, President, BJP Ukhrul District. And we have with us a renowned actor, a celebrity from Manipur. May I call Mr. Kaiku Rajkumar to also kindly accept the presentation. And we would like to also honor the candidate for 44 Ukhrul sector, Mr. Somatai Shaiza, to accept the presentation. May I also, the last but not the least,
call upon Sri MK Prishor Shimray, BJP MLA candidate 45 Chingai ST SC to accept the presentation. Thank you. We still have more to go. We will have a presentation to Sri MK Prishor Shimray by Yamaso Rising and Simta Rising of Poi. We would like to also honor Mrs. Pilating, ST Mocha Treasurer. Kindly accept the presentation. Thank you for coming. For Ms. Pilating also. Mangali Shok Milo, Mrs. Pilating nala presentation Akwi Milo. Arila, may I call Uja Prisho to kindly stand and accept the presentations from some unit areas. Oh, from Pui village. Please. Next, we have a presentation from Kalhang. May I also present Neruka Vice President, Mahila Morcha State. Would you kindly come over the stage and accept the presentation? Madam Pamlepi, Mahila State Vice President, would you kindly come over on the stage and accept the presentation? One more presentation, please, yes. I believe that is all for the presentation as of now. Yarwin Akshida Juwining Shisa Akshi Ponglan Bang Pimio say Nishila Here. Thank you. Ara, we will have exhortation. May I kindly request the speaker to limit to 5 minutes. Thank you so much. The exhortation from Mr. Yang Sing Rolang, Chairman, Danem Village. Please take the seat. Ngasi numit anauba yamna maru aiba numit aikhoi punnamak bu phanghalliba ishor bo hana thagajari ngasi si 45 chingai ST gi MLA candidate oina leiriba Sri MK Prishor gi flag hoisting da Langsin Biriba Ming Waina Panjarabda Srimati A. Sarda Devi, President BJP Manipur Pradesh, stage da Langsin Biriba VIP dignitaries Mayam, Hojiki program Masida Lakpiriba BJP Unity Kun Kundagi Lakpiriba representative Pastor Singh Mayam ki mamangda ay hakna hojik pungjagi nungai haroba si yamna mayam ki mamangda phongdok jari aikhoi gi grau si chinmanduna sit arrange tobani mayam aikhoina khalamba aikhoina expect toramba grau si henjin gre
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯏꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯅꯤꯇꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯆꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯂꯣꯟꯗ ꯉꯥꯡꯖꯔꯒꯦ ꯂꯩꯒꯤꯁꯤ ꯂꯤꯔꯥꯆꯤ ꯕꯥꯏꯗꯛꯂꯦ ꯔꯤꯖꯨꯝ ꯅꯥꯎꯄꯤꯡ 이와 아루이 항카이진의 village leader 아그사다 political ideology 송마 와머르 그 이시 땅쿠나 아그사다 땅쿠 community 아그사다 유르히 시연지건 젯락이나 옥투이 그라 유라카네 이tum 옥투이 톳나 레이그성 할리 멍제이 파파바이머네 너의 identity 너의 마슌 너의 아점 아름지 maintain 사크바이 collaboration 아그사다 election runo any samphangda khle heli face sakhwai Nawi principle jam kai khwai iwa chi hangrai matai lakaina achu we 12 Manipur legislative election hali face sakhwai ocha preshona indially rule sadakle stately kala centrally rule sadakle BJP party wina ticket sambang laga hidada ka zip takle heli razang takle sai kor hi yang laga ring phanai matak khaknai hidada ka zip hi thai laga ring phalakai Hitang sangai itum ring room the laylaga arui ring room the laylaga you ka phaji na thailo no ka phaji na thaike ina nalnali leishige nala ili leishilo itum ne mi ghai mashun makui itum ne rana mi ghai mashun makui dharma ji chet lakaina ring laga itum ngalai hi chingri brain ok thise reiga sangji khira se no wi watsak I wi watsak aina mi yur ga daina chat ga daina tam ga khui shu ga khui jing sang sak se tuyena mili convinsal ka tuyena mili shi sang vaim sa se thot hi re sang ro ka hai thot de thaiba ser gai ne ara na wi ulung ka thar aina mashungri aina ring liga ring thailaka nali mi gai yur heli kuing to sang bi laga o ka thui heli india heli state heli along khaning gai mi gai ma kunji shi chin laga rawning ka jang je phongsok se ji hi hang re jenang ga so da Kapa point aka ina hangai ina example aksa thangai achon thang chang isi chingai kendra wi sira aka puta gai ocha chu former minister 2nd January 2022 thang za thui gai zimik sholi I awi condolence service li vai ina alering rom da leilaga ana sami wa mi gai ji awi mangale mo phongsok khirar mane kata sai jilla awi khana was mik shod wa phong shok jiring phalak ge khai ina machuk lishit laga achi in a political campaign wang khangning mining nei khami kumo wi mashun makhoi jili thairan waran matuiran juati shuda mashun makhoi asing khanganing nei oja presho hi katai maning nei I kendra wi deputy speaker sa the Manipur state legislative assembly li pam ga samia khanai achu zatakli zingkum hali kala thui gai zingum nganai la khaya tam heli ili ana kala iwi area heli ana matha lakaina sami gai response sami gai apong phami gai lei ot aina ka chung ka masam bang nei kha apong ji chu gai ji ot raw ge ji songfu khamong somi gai jiwi mulung ka chang ji I ji phongsok khwai khra nei isi area wi wang ka sak khwat ka chung khle hogi da chief minister li sam phang khwai ka sa ji tran awi ka sakvat ka chung khalai sai jilala request salui jilaka ana mayami da CM ni sambang khwai honorable chief minister ni sambang khwai ana apong phami pha khui laga area with development ngatan khwai area with ka sakpai khrachan sa khwai apong la ana phami da ungsung ma man nei atam ji tran itum honorable CM na ili phone sarai nawi area li nawi ungnaw ping na ilira hanggai ji ina sami her kho wat sakaina namathai khle tang han rai thai re rama mandal le ning shitlak khare sir ka jena ana ka sak pai le le la phone contact sang rok sei tawaw sang hai la ini jiling sam kai ne nextly sir ina nali hang khangai le ina phone hi dial sa ba du shi ne ka je hor chak ta ana pick up sami Kining jangkala ke jene ina iwi area li nan sami gai sai ko hining share
Kangate Ari Shongfu, we don't know infrastructure, Kangte no, under process, he that is at the clay, secretary, he that is at the clay, psychori take with the Nali Kangajon Bongaye, the in the Hang Quatitran, Nali Abong Pami Gaine, no we won't come on show me Gaine, Salo, Yonglo, next government in a much try like the Samirita, Matertin and Hankal in phone conversation, jilling some way. State Ako with Chief Minister na Ilifonsa Kol Saral the area of development Maramni Kangasan, area Karin Maramni Kangasan, Gala in the area on behalf of the phone Del Sakvaliko pick up some illegal Matalagan response Hakami, upon he Taylor Oja Pressure in Shilake, Ring Park Lake, no Mangan in the Higatane, Bakame, Mikumo he developed Hagasang Raisangi Kangajane, Pekar Trigasangi Kangajane. Itum hit at the Pekar Karlaga, raising the Manipur Honorable Chief Minister will level Narendra Modi the Basambang Pai, Narendra Modi the Pakmaya upon the Sambang Pai, Itum number Shung Rong the Rally Chanagazaka, Gucci hit at the Yari Lipong Sungai, Jena Atu Rara the Clay, Shongza Liver, no we Mashun Makui, Shijin the Mashung Rik Rong Rikina, no we Ning consent Shijin the Rawi Mingli Momutu Pase Momutu Pasig. Kalana we got Hanaga Pangli, rounding the Jangta Shumirino, which he hung the Henang Samok winning Shilagari. Thank you, Chairman, Dainem Village. Mayamna Ngakpigini, but we still have presentations to go. We will keep on coming and we will keep on presenting. May I call ST Mocha General Secretary Ning Thoda on the stage to kindly accept the presentation. Thank you so much. Alright, Mr. Ungnaungam Horam, Headman, Pungcham Village Wena, exhortation nganang rumse. Razang Haya Natum Sagorli, Remitu the Iwi Kiak Shimidele, Matalaka and Aja, M. Gabri Showe, and Palmer Twig Jimmy Show here. Itumui Plan Kangami, Davili, Gla, Awi, Ostruma being Sagorli, Iwi Kiak Shila Midele, Ina, Atamla, Sangdam Kumle, Kajibava, election in Madangle. Knitot Aksa Vida Giaka Matene, Kernobin to Chungabam the Lane from the take him in. In a hung high rem, Cre Adamle, Akshida Ochawe. Blessing ceremony Adamli Lahita Adamhi Kavasam Bunda, Adam Hida State Cook, Adam Sambang Sagala Ajujim Shola Yarui Mangal Hida Nikan Saki, Nikan Sak, Adam some Queen Sakda Ochalila Iwi. Ningshigla Kyaksi, Chunga Middle Hangaye, Pishebi Partili, District will buy it, Morcha will buy, Mandar will buy Gatanantum, Psychorally, you Kyaksila Middle. Inava, the Kurak, Knimang here the Hangaye. Not to me, Siha Sakami, Mangaina, Kalaitum Psychorally Shag Sa Mangaina, Kala Ochawi, Sihak Sa, Hangami the Ana Savagijuwi Shakuing Jali Hungpanga here, you had a call, Jibaji Yari in a Wangaye. Dang Haimang Tidaclane Tidaclay Hilly not whom we can John Mazanka, Yaru eating me John Mazanka, eating me Siasak Mimazanga Ochala, our company Mavashunga Murray. China, not whom we our Shongja here, Tankai Quick Hane. China. Tangkai watak lehi itumi kangachuan itumi siasak mi mazangaka mawashungram rako chi hangaye China ramnaubing itum kathamang sat shogida paningui baye itumi very dulila kakuyarila kamiyana kulam haime gibaji mamla haise gila ina ramnaubing hangaye migi jibaba itum lako itum nakbang huijiko China Itumui Ningchang, Itumui, Siasakmi, Verana, Hangamida, Sokamia, Itumui, Kapangui Hai, Verna, Tauno Mikaya, Kapangui Haya, Mi Pu, Mi Baji, Itumui, Ningchang, Hashap Kavai Siasami Laga, Sokamia, Sambang Sardai, Ringapaina, Itum
Ramban la pai tha da itu moi khring khak lila ing palai no thum se ji hang na tanga goi ing thum sai kor na khawat mung sung sa chingrai na na ning shira gai re. Thank you. Nikshila khairi are tumna session hogpokwi kanaw sada R David nongpi kachuiwi headman na atam siga khuimiranu kale hikup khaleuda itumna special appearance by SP Shanshan. We will have a special number after this exhortation. Respected President, Manipur State BJP, MK Priso, Chingai, BJP candidate, VIPs on the dice. Yeah, kuchur mum to terminate. Microphone tag. Thada nervous as the truck high here Saturday. Katara Tiomeda in a way. Ning sheep home shock high later, Krayar will hang high later. They make up the Oja Brisona Itum Chinga constancy with Bang and Oja Brisona Itum Lichikat Miade Kakania Sada. And a national party, BJP, itum BJP we bang national ticket hikum yade. Jaina, idihang logika, atchiti mishohi itum war declare sa kaine, ka itum war hi, like shiwi war sarada paninge. Iwe take body. Jina bakata the sarakra jiraga. Itum na wacha prisohi itum we. Candidate akasagida. Kara emire akawe. Personalities we meramri ucha piso we kika kabat mare mene. Jaina awe personalities awe ningai kamata awe azak kamata kara awe we shirin hiri itum no kutraya kasada itum no campaign sadra. Kakani ri BJP hina national party we kamata BJP National Party ruling party ri kasang way advantage way apong hiri itum na praja pingri tamchithe raga hina khani hina mataira khai itum moy khutrai sarada khuye laga yaru tongni phaptang sa khaya khana isi chingai ko sensiri candidate kutum na ticket po gida jiwe differences ra ku chunghareng rok tare Ka araba oja prisona ticket sambang augida jiwe differences ba mure rimra da yaru tonga clear side da iwe take hire oja prisori da hangsi phungai ekra yaru bakai na theng sangai ke jibaba mikmo khasada kati jawe re ke sing so naw re ka paugida doctor khishi muri ba khai le sai 오자니가 뭐리 와가해 레범범에 카리아 너는 티켓 선방 아우기다 파티 그 똥을 히너리 그 동기지네 제나 오자 비소 우리 딱 3일은 너 그시 뭐리 딱 3일은 너 니가 뭐리 딱 3일은 너 지우야 우리 기빠가는 임포트 미약하리아큰 임포트는 3일 가이면에면아 그 라이히리 기빠나 빙메 깝다 Rai sata rekha kiba na ping me kap tang mu khra ki ba hina important same kap ki ming sa gi ki ne hi oja bisori re hi no sang sang ai ji da ka itum tong BJP khre BJP da re sa ko tong hi khok ko sa ra ka atiga oja bisoga kha ba itum tong ho na rak se kra oi wang sa mi rak se ki hi na hi hang la ka tangau ka ni sira kha SP Shanshan Lee, welcome. Saukise, Akshida Panglaina Pangapemise. We have a special appearance. Hello, check. Hello.
shall we have the time of blessing, the act of blessing by Reverend Somi Kosomoshi, Pastor, UTPC. May I call our candidate, Sri MK Prisho, Shimray BJP MLA, candidate 45 Chinga ST-SC, to also join him. Siya zakwai na Bible ta page. We wrote to it at the hangi. Prawn and the Swami Runo, we on Miruno. Prawn and we my Hongasak Miruno. Kura Rumishan Miruno. Prawn and the Kanga Miruno, Kura Jingri Gaji Miruno. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord leave out his continuance upon you and give you peace. Amen. Okay. Let us pray. Kazingkum kamiyawa rivra 2022 zingkum nana karera kamiyawang ni shiram ramane. Kara zingkum year of elections sadale. Yawnau san bingning kui kawai. Katai kajam ragajang nalgai. We ain't nan khan kawai johomi kawai we. Katana kabangagi je zingkum sadale. Kamaya Zingumi candidate Sadakrea being Saikoru Kora Ruchum no Saikoru Wang Samiro Nawiyungram Ogati Rashumiro Kazinguram we principles Kazinguram we witness Kazinguram we values Ogati Rashungova year of election Sang Sukmiro. Shuvangina Katana Gagubang Yuwang Konai now being Ram now being Shimkul Okmakanang Rock Crack Karuno Ka Prohana Yersa Gaya Ungnawakara Ungnawakatui Ungramakara Ungramaka Kantui Gai Nawiena Sangupang Satu Hogida India Wang year of election Gasa Reshui Kapungdong he did a year of election Gasahi and the Chingri Gai Kamashi Kamano Gasagawai no Mangragatarana. Town Yomi Gaia Pingjiri Kapangagai Mikajivuna Ringapa in a Kamatan Aina knowing Ram Rashun Gawai Kapangagang Sang Sukmiro. It on the Matemineka Prohana Kipari Kapangai Gregaji Nana. Although you can name Zangraka Aming La Tayauda. A pamla tehauda, pangshabra miauda and a kapangaidre. Haji Chikata Kapungri Tambagri Korea Pingling and now Kawai or Japrisho Hinra. How Mirin Adam Yang Psychological Daga Irajisange Danganinga Kai Prohana Mayamaka Ungshung Sang Sakmiro. Juvangina Awivang Kamong Hakrak in the Gazingram the Kamong Shock Ming Sang Sakwai. Yarisakor and a Quimission Zanaka Moreka Punaway Rao in the Pankangata Sokami Kamine. Oja Prisho Mirin Prohong Samiro. Oja Prisho we Shimpong, Awi Shongfu, Awi Kaksui, Awi Shimri Prohon and Samiro. Ogdi Karashi Gabaya, Mirini Sokrokabaya, Tankamang among Rawi, Yikishi and Gishikachung Kare. Ka Prohana Ojawi Changway, Sami Auda. Chikatana Musokrok Rak Karuno, Kanning and Nungrak in the election Hirikazang Sang Sukmiro. Prohana Awi Mai Hormida Nawi Maya Kamijuarungli
Simi kishok tata shokrono, kichangwi kohor tata horono, harwa tata akon bay meruno, kaha tata kuireng meruno, jena kakanangwi, sa kawai makaraywi, ragajangwi, abong kachungay na maray kasangwi na nalga hajuay na choho kamiya. Nehemaya gathang sang sakmiro, rohana nalgaya raubamwena chohomi kawai Moses aka kureji shape, nanamayami aka ojapri shohi. Moses gathang sang sakawai, itum saikoro na nawiming sena kasyasadare, kazingram na kamiyang sang sakmiro. Awi mirin okpay meruno, awi mga ina kazingram wiso kami ngahan kangay ringkapa, Prohoji shuai kamata ajam saikoroji itum mi kachivuri sambang kawai. Nawi ming sing ga tau neo mi da soka mi da kray saikorohi itungi ringkapa maningra sakang nawa rituals ceremony maningra kakajang kat kasingram namaya kami ngasakawai wang nawi ming de tumnang shankar ka siasa da kray ne. Aji awi piran kang kawi ceremony hiri razang gaya Katana bing shura bing sakoro lengarai kacha sok mi sampang miro. Aji awi mangai ne to mitada kasip tere. Naomera somadai ra hiri razang tere. Ja somadai uitung ni ra prohana pang shap miro ngajon miro. Awi paipang prohana makang sak miro. Aja prisho karawa ja somadai wi akon prohawi akon ngasang sak miro. Nawi tangkamai ji ani guni wi ngasang sak miro. Nawi aina wasai koro sang kapang sere. Prohana maya kami juarong li election ni kayu sang kapangji aina prohawi kazingram wi kharjan kapi khwaing sang sakmiro juwang itom na kayu rang sagwai noi mi sen ka siasa kami ne jishui mga aina lokum shambon mi kakoy miro amen. Nishnare, thank you. Thank you, Reverend. Thank you for your blessing. Relatum na Mahila Vivak presentation aka mishok ngai dalaye. We would like to give a presentation to Ungrechon Vashi, the District President Mahila Morcha. Kindly accept the presentation as a token of love. Bang pemese nikshilagar. Thank you. Arikshika Kandre Mirza Namre Wena Minikni Vivang Atamidale Kandre Mirza Namre Wena Atamakle Tishuda Katak Mise Minikni Atam Kumilo. Thank you. Ara akoigi ukrulgi oina ukruldagi oina akoigi ahan oiba President BJP Ukrul District ki Shri Yarthoting namadam lobisno. Yarina, welcome Somerset, please, President. 이한 하나 에코이부 선비바 쇼부 양타거절레 이가이 쿰너버 마틱자르바 에코이 파티 스테이트 프레sident 매덤 살다지 에코이 구티시키 인차르지 스테이트 기 비비 슈와이바 지다는다 에코이 스테이트 기 ST president 지강마이
ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕꯨ 44ꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁꯣꯝꯗꯥꯏ ꯁꯦꯖꯥ, 45 ꯆꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯣ, ngasi program sida lengsin biriba karigadas mayam Ukhul district on behalf waina nangkhoi bu yam thakajari. Intending candidate ticket tanba madamda miyahum leirame chingai gi khun khunda akhoi party gi campaign chatba khun mayam da changraga khun mayam na kari hai ticket yama na phangani intending ni ahum ni ticket kana na phangadra haina akhoi dangkhul christian mayam na ishol bu ningraga prathana tawraga ngairami akhoi gi prathana tawbudo ishona lobiraga ngasi ocha prishona ticket puraga lakhre ticket tanba madamda intending ahum chingai gi ukhul gi ahum pungyal gi ahum washakba male ticket phangba mi bu aikhoi full support tawgni haina khut thangalaga washakra lei go hojikti ishona chanbiduna aikhoi chingai 45 ki ticket puraga achapi sona purakhre hojikti nangkhoi gidi khaliba 50% loi rabni hojikti walibsi 50% ne ngisi requesting da lakba khun gi mi yengraga oja bisho gi constitution gi village mayam lakre aina yengbada 80% yaure now only 20% akhoi Ukhul district ki mandal ki candidate ahum loinam kagni haina ai thamni jaina ina hanghangai baba kan thui khaya damni Ukhul district BJP Manipur he opposition ai nei sai aba mukhaida da tamma khalai ka party wibang madam saldari sendana ka banghui daga ana situng hui ngisida Ukhul district hi BJP strengthen sa pungna jaida ikai kumnerba madam salta ikai kumnerba Ukhul district in charge Chidananda Ukhul gi damak thawai yona tha khujingda Ukhul district da party ki damak campaign jalaga hojikti khun mayam se thambal sathre handak lakatba 12 Manipur assembly sidi Ukhul district candidate ahum si soiroi maka gamsa baimre itum ranau tha de mok tu jing bai singum gran khai khra ji itum na thai Ukhul district cabinet musambam da singum gran kha lai khre itum mui jiman mung sung mi khral singum kya khlai khre
BJP ba Kishang ni miyong ko lumay naw san maran naw san ba hong naw katay ka jamu ababan China lay kishiya ukulti sigwe border saigorna itu mui mirin katay ka jamhi itu mui malay ka sanghi achi wiri khang thot kuirga nawi mashun ni bochi Tambali kena misal. Itu mui sigapu sayran ni kedaji, aci wihdi pan kui kebai sasi. Mijang mikai makangwa naranji moti usokari, piren usokari, kecang ket teising kuya parti lagi. Political vision masyarakat kai nak kerja. Parti lagi, cuk menteri yang nunggu account ni, nunggu SIM ni, free medical awareness program kira mikal, lang medan tu mula cuma mikal tu ketini, jong, itu mendembak mata lalu kepung ni, intending jadi dating ke house to house, set mikal je. Itu maju dia memnaya saya, kaya singkum, baik kaya singkum je, parti hidi lay ko, itu mhi, beresinau seri, iway masuni, kipa kena, posai nam sijin miluno, aci wilara daglay, election hileba. Free and fair election sak by itumna sehasatul tangkhul hi partia khui tangkhul maning mani musun makhui ka thaya tangkhul ni pribrari ka thaya tangkhul ni pribrana iri musun thang mikhai ji khipa kana force sarung mayor zarap ka runo itum singum phanga Makanang niya say, masifu niya say. China achi wi hideba, ocha somatai, ocha prisho, ocha hopingsan. Pribrari kthaya misale. Kukchiraga, shimgulna, lamnauna, sayhasa mikai, mangapat manay. Legishia lamnaubing. Natum naji da the responsible me tayga state wen ga da clay kathana bing nyang nak kairi ukruli number on ni chak khaini sit ka sang mang man sa ka si khibau ri lay ithumui ri sit ka sang mang man sa ka si flagship ya huing khum khrega voters of mang sasa gji na thumni silak khai tuhi ukulti sigu BJP on behalf na request ka sani ka bone ni silak ai thank you Nishla Khaire Sri Choting President BJP Ukul District. I'd like to welcome Mr. Kaiku Rajkumar on the stage for a short speech. Your time, please. Please welcome him. Yes. Thank you very much. Ahamaktada ilamdam sibu ko lebi sobi ko nona koramjari. Aduga ngasigi hoige flag hosting ceremony of Shri MK Priso Simregi hoige BJP gi MLA candidate oina haneke lagliba 12 Legislative Assembly election sidat hoige 24 Chingai Thadu Piriba Hariba Agi Yamasibu Kadabaya Hanaki Mathanaki Lak election si may Paktabaya de na support of William Birek Liba Mingwin Panjarabata Akoige Madam A. Sarda Devi
मनपुर की ओयन दियाम चौथोक सबा मनपुर की स्टेट प्रेसिडेंट मोइना बीजेपी की पुबीरीबा अखोगी बीजेपी जिबु नुपी मोइना लुचिंगलगा मनपुर सिदा ngasi phau khungang khungang ching ching na chatlaga lam lam da chatlaga hariba competitive oriba ne election sida mamang thadana mayambu luching biriba iche wi kai khono uchari adugo loina na ngasi gi अखोगी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट ओइनो ngasi phonglan delensin biriba igi yamba sidananda buchoi kai khomno buchari aduga phonglan delensin biriba hanaki अखोगी 44 उखरुल एसीगी लाgliba assembly sida bolip की लेप की दोरीबा सुमता सजाई बुचो याम्बु kai khomno buchari aduga dais delensin biriba अखोगी बीजेपी की मरु ओरबा अखोगी डिग्निटरीज मैम जो पुन्ना इकाई खुमनो बुचगे तसेंगना उखरुल से आइगिदी सेकेंड होम ने मैम जो खंगबिरंग बने उखरुल याम तोइना लाए मनपुदा लमजे लोइना फजे फजबादी मनपुर जे अखोगी इसोना साबिरक पद सेंबिरक पद हाइतारे लोइना फजने सेंबिरे अदुबो अइना पामजाबा मनपुर अनि खकले हेना पाम बाइतारे मैम दुदगी पामदि लोइना पामे समर द अइना चतुइ जे उखरुल अदु विंटर दना आई चतुइ जे मोरे तसेंगना उखरुल की फजबसदी कई हारुनी अखोई लेरिबा शिलोंग की जो हेन बनते तसेंगना अखोई की डेवलपमेंट जे खतंग सोंधाउबगी हाइतारे खतंग सोथाउबगी हजती नुंगाइबमना लंबी लापदो जी याम नुंगाइरे सेम बो होग्रे डबल लेन अदि पाकना सेम ग्रे मसे आई खनबदा मथंग चहीदगदी उखरुल की तौगदोरिबा अखोई सिरोई फेस्टिवल दगा जे लाकदो मैम जे उरे अचौ फेस्टिवल म ओइगरनी अतोब तो स्टेट मैम दे लागा हारिबा सिरोई फेस्टिवल जेंग लाकपा नत्रगा अखोई लेरिबा उखरुल हारिबा डिस्ट्रिक्ट सुबि कोइबु लाकदो मैम दो सिदा लेरिबा आइगी अहलमन सिंह अलमदम सि लेरिबा इमाइबेन सिंह आइगी मरुंपांग सिंह सिनाव सिंहना मतमदुदा अखोई कई चाखोटनबा बिजनेस तौब यागदबा अखोई टूरिज्म की मतेंग लौरगा हाइतारे लाइबा टूरिस्ट मैम द फजन वेलकम तौबीरगा सुगुम मैम द सेम गे हाइतारगदी उखरुल चाखोलंगे हाइतारगदी हारिबा अखोई चिंग चिंग चाखोलंगे हाइतारगदी अखोई अफाबु लीडरम चंगे अफाबु लीडरम चंगे अदु अफाबु लीडर दु मथक तमु कई चंगे हाबदा अफाबु पार्टी म चंगे लीडर फरगा कईगो पार्टी फत्रगदी कईमदा कानरोय माना फनो होनगे खलगजु फना तौगे खलगजु मैमना नुक्सिदन थागत पिरगजु माना यावरी पार्टी दुना मपांगन सोलबा पार्टी म ओइतारगदी माना फनो तौनिंग मु ओरगसु मा केम तौंगा मोइदुने अदुन हनगे लाइफ फबमना लाइफ क्वाइट फब हनगे मतंग से आइगी यामजे अखोगी तमुजे बीजेपी टिकेट चु फंगे तमुजे यामना फरे सिदेम फब कई लेदुरिगे हनगे मतंग से मैम पुन्ना होना मिनरगा हाइतारे हारिबा केंद्र जे अमुतंग फजबा लंगट्रिक लंगबा सिलोंदगी हेन फजबा मफम मोहलगा अखोई इंडिया जिदा मियामना खुथेक फ याबा कोइबा लाकनिंगबा मीन फाहें सोनगदबा मफम ओहेनबा सेमबा हाइबसे अखोई तामो अतने सेमबा यारोइबा मियाम पुन्ना होना मिनगदबने अदुन मियाम बोथ हदे बिगदबनी हनगी मतंग जिदा अमतंग कन्न होना मिनगा तामो से अमतंग कहानसी अदुगा हारिबा उखरुजे ओलमो पोरकसे जाजगा मियामदा अमकोन खुरम जगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू Thank you, Mr. Kaiku. Shall we have a special number? Isai pasaba matasi. Akoigi ukrulda mamingam chatpa Horyaula Kashung li stage li hogadali la aka samyaulo. Yarusai gorena welcome sakumi say pankaphe me se katom me se upcoming artist ne. इसी ओचा प्रिशो शिमरे हुए मिया का राधा खले ही रिंभाना यांग इतुम होप कह खले लिए इनारु सागी जिला ही कबंग कुई उंगनाव कजिलान ये वॉल्यूम दियो समिनो किधर भाई छोंग भाई ना ilong na ralu rasilu ring around the high bum chi kami de khui gui hon the hon de rum hi sa ga re
Brisho Shimre we tung li Na we tang me a war me the ran away bang shap mi lu I mơ ngây xem ga khơ vai hey hey nơ mi bịch mầm tây vai rơ nu cơ chốt cơ chẳng sang na hay rơ I tung mi cơ chốt cơ chẳng man cơ rây cơ đeo cơ chui khăn nên cơ ri thi ngơ chăm tâm ri ngu rơ I tung mai sát mơ ninh chẳng mơ xuân nguy rai ngơ rơ cơ vai cơ bình ri sa quy sơ mi rau bơ mi sang na bơm hai rơ I chi brau bơ ấy nơ chỗ xe cơ bưng cơ khuy nào ta đơ I tung nơ cơ bưng khuy hai rơ I mơ ngờ lê nào xa cơ vai I tung nơ cơ bưng khuy hai rơ I mơ ngờ lê nào xa cơ vai so mi ro lu hey very cha brisho shimre we tung li the we tang me a war me the ran away bang shap mi lu I mơ ngây xem ga khơ vai hey hey nơ mi bịch mầm tây vai rơ nu Niks lager. Thank you for your love. I'd like to take this special moment to give our gratitude to State President and ST Morcha President for the new appointment to ST Morcha. Ruchum Hao Machinao Vice President ST Morcha Mazango Zanga Achak Semilo. Ruchum Hao, yes. Mayarngam Rungsung State Secretary, Convener Media, Yarulibang Semilo. Johnson Siro, State Secretary, Spokesperson, Ninga no Achak Semilo. Okay. Temji Raiping, State Secretary. Norbert Kayi Yingning Delay, Executive Member, Spokesperson. On behalf of all 5 of the new appointment given by the state leaders, we would like to say thank you so much. Now, I'd like to give the time to Shri Lanjaigai Kamai, President BJP, ST Morcha. Your time, please. Good afternoon, everybody. Nasi nungai graban numit uja preshogi flag hosting gi damakta mafam kaya digi lengbi rakpa BJP bu nungsi dina lengbi rakpa uja preshogi supporter ba singbu ikai khunwa amasung nolung khurumjari yana amada kai khumnabda matik charaba Madam Srimati A. Sarda Devi, President BJP Manipur Pradesh pu ikai khunaba uchari. Mathangda aigi inau Sri Chidananda, Vice President
अमसुंग उखरुल की इंचार्ज उखरुल की दमकता यामना वाजरबा मिसक अमनी महापु इकोई उखरुल डिस्ट्रिक्ट की इचिना मयामना महाकी अवाबदु खंगबिफम थोयाइन हाइजनिंग महापुसु अइना काय खुनमबो उचरी मतंगदा डिस्ट्रिक्ट सिगी प्रेसिडेंट उजा थोथिंग मतम कुइरा बीजेपी की दमकता वाजरबा महापुसु अइना काय खुनमबो उचरी मतंगदा उखरुल चिंगाई की कैंडिडेट ओइरिबा उजा प्रेसो अमसुंग अगी इनाव सोमताई मोइनी बुथु इकाई खुनबो उचरी मतंगदा मंडल सिगी प्रेसिडेंट हाइबदी मंडल अहम की प्रेसिडेंट अमसुंग मयाम की ऑफिस बेरर मयाम इकाई खुनबो उचरी अदुगा आइगा इम्फाल दिगी लोइनरपा आइगी एसटी मोर्चा की टीम अमदी खुंदगी न लापा अहल लमन अमसुंग विलेज की चीफ मयामबु अइना नुंगाइबा अमसुंग इकाई खुनबो उचरी आई यामना मतम लौजरोय यांगना पंजनिंगबदी इकोई ट्राइबल ना अमसुंग इकोगी नागा सिंगना करीगिदमक बीजेपी बु सपोर्ट तौदौरिबनो हाइबगी मतंग दा इकरा हाइजगे श्री नरेंद्र मोदी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दा इंडिया की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दा मिनिस्टर निपान पी इकोई ट्राइबल की दमकता बसिगुंबा सी भारत की इतिहास ती हान हान बनी अदुना मरम अदुना इकोई बीजेपी बु सपोर्ट तौफम तोई अमसुंग नरेंद्र मोदी बु इकोइना तौबीमन उत्पा हाइबसी हंदक की लागलिबो इलेक्शन सिदा इकोइना बीजेपी की एमएलए कहनबा हाइबसी इकोई थौदांगनी हाइना लौगदबनी मथंगदा इकोई ऑनरेबल सीएम श्री बीरेन महांगना इकोई चिंगी दमकता वान खंजरीबा चिंगद वात पातनबा इसिंगी मरमदा जेजेएम की कइनोदा खुथांगदा इकोई चिंगी मनुंग चंगना लेदबा इसिंग फंगदबा टेप वाटर फंगदबा जगह मयामदा फंगदबा होनबीबा अमसुंग गो टू हिल्स तम इकोई चिंगी इचिनाव की दमकता हाइन माना फंगदबा होनरिबा मयाम असी इकोई काउफम थोकते अदुना लाकदौरिबा इलेक्शन सिदा इकोई की बीजेपी की हाई कमान फरबनी मतिक चारबनी खंदुना पीबीरकलिबा इकोई डिस्ट्रिक्ट सिगी मंडल अहुम की कैंडिडेट ओइरिबा मयाम असिबा इकोई थगतफम सोइदनबा थगतनबा होनबसी इकोई की थौदांगनी हाइना लौजगदबनी अदुना इकोई हंद मसिगी मीटिंग सिदा लेंबिरकलिबा सि उबददी इकोई उखरुल डिस्ट्रिक्ट असिदा सोइदना एमएलए अहुम दि पीबा ngamlani हाइबसी थाजबा लई अदुना लाकदौरिबा 2022 की तारीख अहुम द थादगदबा नंग नहाक की ममन यामग्रबा वोटर सिंह अदु बीजेपी द थादबिदुना बीजेपी की कैंडिडेट सिंहबु माय पाखन बिउ हाइबसी हाइजनिंगी अदुना आई यामना मतम लौजरोय आई मथंगदा अखोगी मैडम सरदा यामना बीजेपी की एक्सपीरियंस लेरबा वोट खोमद ममिंग चत्र लेरबा मांगनसु यामना कुपन खन हाइबिगिनी अदु मथंगदा आई इनाव चिदाननसु उखरुल मरमना याम खंगनबनी मांगनसु हाइबिगिनी थाजै अदुना अखोई ngasi gathering si ubadadi उखरुल डिस्ट्रिक्ट अमदी चिंगाइदा सोइदना अखोई बीजेपी की कैंडिडेट si leiba ngamlani haibasi chauna thajaba ma lei aduna अखोइना उखरुल डिस्ट्रिक्ट asida अखोइना नागा मचा मन आइसु नागा मचा मनी कबुई मचा ने दु मसिगी अखोई तंखुल सिंगबु अखोई मयामना इज्जत तौ तंखुल जी लेरिक की दा एडवांस होइरबा जात अमनी अमसुंग ऑफिसर याम्बा अमसुंग अफफबा लीडर क्या थोक्रबा चीफ मिनिस्टर अनी लेरबा डिस्ट्रिक्ट अमनी अदुना नखोई मयाम जो वखन याम खनबा ngamba mi ngaktane ne khoi ne logjai aduna hana lakadoriba election sida इकोई की बीजेपी बु नुंगसिबियु बीजेपी की दमकता खल्लगा अमसुंग इकोई डिस्ट्रिक्ट सिगी चौकत थौरांगी दमकता इकोइना थादोगलिबा कैंडिडेट सिंगसिबु वोट का हल्लगा मंत्री ओहल्लगा इकोई मणिपुर बु सेमबदा मणिपुर बु कनबदा मखोई की थौदांग सि लौहन्नबा हाइबसे इकोई की मैम चंगना होनरगा मखोई बु वोट का हन्नबा होन्न सि हाइबसे हाइजरगा आई याम कुइसो हाइजरो आई खौनाव जुक्र नुआइते द मतंग सि टेंशन जरगे थैंक यू वेरी मच
Thank you so much. Hojikti akoigi yamna young oiba dynamic oiba leadership da akoigi Manipur da BJP ki Vice President oibiba Ukrul in charge oibiba akoigi Sri CH Jitananda Singh matam khara lobiyo pangphe Mr. Jarna. Good afternoon. I should say first, this time, lotus will bloom at Singhai. Aduna, ngasigi, asigumlaba, Oja Preso Simregi, Lakaduriba, Mars ki tang ahumda, second phase da, Tarakani Tushuba, Manipur ki Vidhan Sabha election, Tuyep Manipuri Assembly election da, Bharatiya Janata Party na, Aikoi Puthok Sariba, Singhai Assembly constituency dagi, BJP ki candidate, BJP ki MLA candidate, Oza Presogi, Ashigumba, flag hosting ceremony, Ashigi the Makta. Da is the Lengshin Biribisingi Manungda, respected State President, only woman BJP State President in India, Srimati A. Sarda Devi. I koi Punamakpu. Guide Tobiri Bani, under her able leadership, I call Handakti, Urkulda, Aduga Singaida, Nasimak, Mapamasida Tiliba, Singai, Tungan, even Jesami the Gipogba, Oja, Presogi the Makta, Lakpidana, Tungan village, I call ye South Tagi, West Tagi, Lakpidana. Oja Presogi si flag hosting ceremony asida yaubiriba thawai yauna voluntarily lakpiriba punamak singasu ujaraga Bharatiya Janata Party Manipur na handakti Singhai to Oja Preso ase sungsoi soidne mai palaga ne aibasine tamjini base aji akhoi ki dais election biribisingi manungda ngasidi it is very lucky for us karigino ngasai aigi mangda ngangbi ki bainau Manipur gi maming akhoi gi masak nairaba Raj Kumar Kaiku RK Somendro mayamna Kaiku ene khangna base mahak Manipur gi mafam BJP da yauba BJP campaigner am oibiu haidna khoin hajiru bada yabirakpa oirakasu ngasi this is his first Maidan election campaign Karigi Damakta, Urkulgi Damakta, Karigi Damakta, Singhai Oja Presogi Damakta, Kalaga Koi Lakminadana, Nasidi, Urkulla se, I call Diplamenta, Sota Uriba. Singhai se, with comparing with other assembly constituencies of Manipur, Masinga City, deprived oire. I call Maning the Leire, Haibado, I call Madugi Aduklova. Sokhat pa pung padraba haukiba sahi mangada akoina sotauba akoina putauba akoina walauba development sing ado ngasi di madugi development sing ado purakna bai damakta only the agenda BJP gi amat ngaraba only agenda aduda yumpham warka ngasi de koina oja presogi damakta koi punna ishorgi maphamda thongni jabaga loina Ashigumluba, Piran Chinkatpaki, Toramasi Dangasidi. We have dignitaries. Urkul Districti President Oza Thoting, Lengsen Labire. Tungan ba, Akoigi Urkul Districti BJP to State BJP, Akogi Langmina Jaba. Oza Ojik Agimang Wangang Bikiba. Oza Mani, Akoi no Zamani Hare Kanjabani. Yamno wazabani Oza Manisi Ma Kabuyo Jerakasu being a Kabui he always come to me for the Urkul
for the Chingai. Man Haibaneva, Siga Sidananda, Singai the Kogi Mi Port Kadabayade. We have to choose a right person from the Singai. Urkulas is Hotare. Urkulno, we need development. I don't like to mention other issues. Issue di mayamalay. Adu ba koi na focus story bi issue khara danga sidi Urkul district ke koi gi BJP ki kangbu sing ai koi gi Chingai gi nungsira ba BJP ki worker sing na khanja ba adu gul ba thong manana chakhat minna ba nungsi chana ni minna ba adu gul ba development na purak na ba damakta BJP ki party ki high command na BJP ki state ki leadership na khalla matungda ikai khunujari ba Manipur ki chief minister honorable chief minister ai koi punamak ki people's chief minister haina khalliba Manipur bu sakhat pa manaba nungsi sana na himinaba Manipur ama oine bi damakta sahi manga chumna thengkhang kaya rakta sarkar asi yamna ai koi mafum chada ba jaga amata leidana stable oidaba thengkhang kaya rakta thengna khar kasu urkhul gi damakta first time urkhul da laktana urkhul gi miyam ko unadana thamoi gi nungsi na ba gi mari adu leiragadi ai bulletproof dice up bulletproof thambagi mathau tadi haidana koigi madugulaba space pidana ikhulna siroi festival hokdoktana adugulaba miyam gi damakta lepkiba adugulaba chief minister gi leadership adu de makha da khodi election thengnadana party asigi Srimati Sarda Devi gi state ki levenda aduga bharat ki levenda akoi punamak kulu singbiriba Sri Narendra Modi gi adugulaba akoi sabka saath sabka vikas sabka vishwas adugi matakta akoi sabka prayas okay punna akoi gi hingminna badagi hauraga punna chakhat minaba thajamina ba aduga lorena kamai toba akoi punna hotna minaba haiba wakhalo adu da yamna sengna akoi adugulaba BJP ge adugi issue BJP ge madugi wakhalo adu ko election campaign ase pangtok sabani akoi bunung sidaba akoi gi mayok ta leiba opponent kaya na BJP ase anti-Christian, anti-tribal, haidon lawe. Aina ladukumba anti-Christian ni hariba, anti-tribal ni hariba singdum pham dain hangjaningi. What happened in Nagaland? Nagaland deputy CM oriba Y Peton. He is from the BJP. Nagaland the Y Peton na BJP ki adugulaba deputy CM oina BJP ki MLA oina lerega preso simre di kaidupi tamka Chingai de ki BJP MLA takaloi dori binoba. Aduna lakaduriba aikoigi assembly election asida pass is pass aiko yamna ngangning de yamna haining de only at the time of election ni matam yorpa kanda issue puraga lakui thabaka se khoi handa ki tamasi dagidi karam issue puraga lakata ge habito development ki issue ka puraga lakani haidna koina preso puthok sari bane only development nothing else aduna aina mukaina tinbiri ba punamak tongan na village singdagi singai gi ai singjaro yaujaru de tongan na village toloi da akoi gi tuniem tainiem dagi hauraga jesami bauki sigi range da ngasi di aina ujabada aina khangjabada all the villages mayamna koi thajaba pibidana mafam masida oja presogi damakta lakpidana akoi pulleri basi BJP na madugi tawimel akoi kaujeroi oja presobu langliba tarak ni thusiba Manipur Vidhan Sabha gi March ki tang adugloba ahum na pangthok ka election asida Chingai gi MLA moina thagat piraga akoi na Bharatiya Janata Party ki thamban changnenda Imphal da khoi MLA in oksage haiba wafam madu thamjaba ga loina mayam punamakti kainabya thingchri. Thank you all. Thank you so much, Vice President BJP Manipur Pradesh, Ukul in charge. Hozik akoi ngak minute ani for 2 minutes. Aja chui kaleng lung harpu matam pijere. Ahan bamaktada. Aikoi bu sembi ba Prabhu Jisu Christa bu. Hainingai litana thagat chabu hongrok cheri. Ani subadangasi aikoi gi nungsiraba aikoi gi ikai khum nazariba Sri MK Prasho Shimrei gi election gi flag off toba numit ki thoram masida lengshin biriba
भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की प्रेसिडेंट मैम साटा इकाई खुमना बुचेरी आनी सुबदा श्री जिदानंद सिंह बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट मणिपुर बुसु इकाई खुमना बुचेरी महागासी उखुल की इंचार्ज ने आबेची ऐदी गसी खंगबनी याम थागली अहम सुबदा इयाम्बा एल कामई एसटी मोलजागी स्टेट प्रेसिडेंट बुसु इकाई खुमना बुचेरी मथंगदा आईदी अंकल सु ओइबनी मरी मता ओइबनी सॉरी मथंगदा श्री सोमताई साइजा मागसी आईगी कनासु नते याम नन्नकदब मरीनी महाकबुसु इकाई खुमनबा अमसुंग याय प्रपोजल पिजरी मथंगदा अखोइगी डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट यालथो थिंग कसुंग महाकबुसु इकाई खुमनबा उचेरी ताई सेलेक्शन बिरिबा महिला की प्रेसिडेंट स्टेट की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कना कना मयाम बुसु पुनः सुबचिलगा आईगी इकाई खुमनबा हराउजब उचेरी ईश्वर नखोय मयाम बोर बिबो इसनो ngasi ki thoram asi yamna maru oiba numit ni aikhoi gi lan asi mang da leirabani aduna ngasai hai hiba gumna aikhoi na sokna gadab lan si aikhoi gi pangan na sokna gadab lan nate adubo ईश्वर की पांगल अदुदगी अखोई लांसी सोकना गदबनी आइना शास्त्र की वहाई अमखक आई हेक आइगोंदा आइगी मिंग परनबद आई निंगसिंग बम ले सेकंड किंग्स की चैप्टर 6 की वर्स 17 ओइब माले सब्जेक्ट टू करेक्शन इलिसा अमसुंग महकी मनाय अदुना मफम द लेब मतमदा येकनबसिंगना नुमिदांग लाग क्वेश्चन गिब मतमदा अयुंगंता इलाइजागी मनाय अदुना होगतप कांदा मखोइना लेरिब मफम मदु येकनबसिंगना पुंकोइ कोइसिलग लेरमे अरदमाना प्रप्रप लागा मागी प्रोफेट उदा हैरमे येकनबसिंगना इखोइबु कोइसिनदुना लेरे अरदमाना हाय ईश्वर मी असिगी मिट उहलु मिट पांगथो हलु ना हाइब मतमदा सर्ग दुटना सगोल मई कयाना मखोइना लेरिब मफम मदुदा कोइसिनदुना लेबा मी अदुदा उहले मिट अदु पांगथोप मतमदा अदुमाइना ngasi अखोइ असिना अखोइगी नेकेड आइज असिना अखोइबु ईश्वरना लोइनरी हाइबसे अखोइना खंगद्रबसु ईश्वर असिना अखोइ खुदिंगबु लोइनबिरि अखोइबु योग थाकबिदना पुंसि पिदना अखोइजी ईश्वर होंदना लेबनी अदुना अखोइना सोकना गदब लानसे अचुमबेगी लाननी अखोइ माइकै कदाई कदाई दगी ये अपनब क्या लाप तारबसु अखोइना फजना टेकल तौरगा अखोइना खल्लिबा अखोइना निंगलिबा विजन असी करिनो हाइबसी अखोइना मखोइबु ममुताना खंगहलगा अखोइना सुमाइना लान असी चंगसिनजे हाइबसी आइना मयामना अपील तौनिंगी अखोइना राजनीति तौब मतमदा रूलिंग हाइबसी अखोइना हेक्ता मिराइबले मसी अखोइगिदमकदे यामना लाइबक थीबनी रूलिंग हाइबसी यामना मरु ओइबनी सेंट्रल दसु बीजेपी गवर्नमेंट ले स्टेट दसु अमुक सोइदना बीजेपी सरकार लाकदोरबनी अदुरा असिगुम्बा तंजा असिदे अखोइना शिंगाइदा उखरुलदा फुंगियरदा मसीगी खुदोंजाबा लौरगा अखोइगी एमएलए जी थागतबा ngahौद्रबदी अखोइगिदमकदे यामना लाइबक थीनिंगा ओइरबनी अदुना अखोइना इसागे अंगम अंगम पुथोकलगा अखोइना होनरिबसे मिखलसी सोइदना माइ पाखनदबा यादे हाइबगी वाखलोंद अखोइ मांगदा चंगसिनसी अमतो ओइना हाइबसे मयामदा अपील तौजरगा आइसिदा टेंशन जगे मयाम थैंक यू निशिला खरे आची जमिक्षो फ्लैग होस्टिंग program hilirajang deklehi the total delegates the total supporter who participated today is 5,380 and still counting 5380
मैम ने कुपार पुबेसी खनी थोट लखनी थोट पिंग पंग लाख है यारशो ल शुक्ला है लारिक ले थेम सुन गिची खनी थोट खनी टिकट PGP with ticket posai sakchang do hot na khra khani arui ajak machithe mi se masapai mane chena anili khya khila sada asod na la sada ajak thinga ye may I introduce makui meza asai if you are there kindly show your face to everyone makui meza asai where is kindly show me your hand. Okay, next we have Mark Luiting. Mr. Mark Luiting. Yes. Thank you, thank you. Now, shall we have a special moment for Shri MK Prisho Shimray, PJP candidate 45 Chingai ST AC. Yarina, welcome Sada. Panglakina pang PMC, awe atam rahere, pang PMC. In the name of our Lord Jesus Christ, please respond me. Yamailo! Yamaisei! In a issue with slogan Nakshidawasi, Pingai Risiere. BJP Jika Chinda Bat Tajong Long live BJP Gijinijo Hindi Duena BJP Jika Chinda Bat Gijiti. Shall we raise up once again? Shall we all raise up? And shall we raise our hand and shout as loud as possible? BJP! Louder, please. BJP! BJP! Prime Minister Narendra Modi ji! Modi ji! President BJP National President Nadda ji! JB Nadda ji! Honorable CM Sri Biren ji, Jindabat, Biren Ching, Pradesh President BJP Srimati A. Sadar ji, Srimati A. Sadar ji. Thank you. Please be seated. Ikai khumna bada matik charabai. Akhoi irakta ngasi ayhaki. Yamna humble wiraba beginning flag hoisting kidamakta athoba titi wina lengshin biriba akhoi respected Madam Srimati S. Sadaji, President BJP Manipur Pradesh. Mahakbu ayhakna ihan hanna ikai khumna puchari mahaki schedule si am tight wibni. Mahakna, mahaki achin bakyale rabasu, ayhaki the makta, ukrugi the makta, chingai the makta, kanbire haraga, loin the maxi tatok bire haraga, ngasi a quickie erected tin bibiki the makta, ayhakna, ikai kum the butchery. Mahakse yananba state ki president webakanda, mahaki ukrugi kongjat, ahanbasi ukru district. Ukru district where Bashu, Chingai si Magna Kanki, Magna, I call the Western Belche, Kunna Joe Jobling say, Magna Masi Chatning Hana proposed to it, I call in charge, I call Mandalki president, district president, I call lawyer in the coordinator, I call Chapchana Mahadeva, Oki, I call the Pure Puraga, Tongo Yore, Tongogi, Ningto. Tongoge quick unity president mayam, a quick Kareagadas mayamna, Harao no opiki, Mahagna Koibu, Atoba, message at Mokpi duna,
याम हराउबा फंखी मथंगदा सिरार खोंजंखी मदुदुसु दुमाइना तौखी अमुका अखोइना तैनेमदा चंखी अहाउबा अचापोट अदुगा लंच अमा प्रिपेयर तौदुना फोंग फोंग सादुना अखोइ मदु फंखी अदुगा महाकना यामना चैलेंजिंग वेब मेसेज सु पीखी बीजेपी न करी थबक तौरी लाइरबसिंगदा लौमीसिंगदा बीजेपी गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ना करी करी स्कीम पाइखली है मैम से सुखाइन मागना अखोइबो पाउताक पीखी मथंगदा मागना अखोइगी फलीदा खुन्ना चौबनी मदु खुंदा लाकबा कांदा महाक्सी याम इमोशनल ओइखी करमाइना ओइखीब्रा अइगुना अमरक कैंडिडेट ओइना लेपखीबा लाइओइख्राबा अखोइगी इयामबा चहानबमगी खुन्नी हाइन मा तारुबदा मा पीताखी मदुदने अइना खंगलिबसे मैडम सी यामना अदुकुम्बा सेंटिमेंट ओइबा फीलिंग लाइरिबा अदुगा मीगी अवाबा खंगबा नुंगाइबा मा फाउजबा मिनिको हाइबसे अइना अइगी पुकनिंगदा अइ फाउखी महाकना पीताना फलीदा मेसेज पीखी मयाम से पुकनियाम शोखी याम हराउखी सुमाइन तौदुना खोइ तोलोय यौरी तोलोय दसु खुन्ना वाम रिसेप्शन तौबिदुना हेडमैन ना लीड तौदुना खोइबो फजना मोइना रिसेप्शन तौदुना खोइ अचौबा मीटिंग अमा पांगथोखी सुम सुम तौदुना अइगी केंद्रदा तोलोय द लोइसिलगा उखरुल ताना खोइ होल तौई मदुननी अइना ngasi मयामगी ममांगदा थमजरिसी मैडम सरदासी उखरुलगी दमक्ति अनौब नते महाक्सी 30 टाइम्स कुंबा मसी डिस्ट्रिक्ट टू विजिट तौरगा याम वारब गांदसु नुंगाइरब गांदसु अदुगा हराउब गांदसु मा अखोइगा लोइमिनबा अखोइ तांगुल सिंगा अखोइ चिंगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीगा लोइमिनबी अखोइगी लीडर अमानि हाइनाइ चाउथोकना फोंथोक चनिंगे यामना लाइबक फबदी ngasisu अखोइ इरक्ता अखोइगी मरुप चिदानंदा सिंह महाक्सी वाइस प्रेसिडेंट मणिपुर प्रदेश उखरु डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नि महाक्सी आई हेक बीजेपी द जॉइन तौब कांद महाक ना एंगोंदा फजन काइ तौबिखी मदुगा आइगी केंद्र द पाइखत कदो मयाम से महाक ना ताकपिदुना आई करिसु अवात पलैदना आई एवरी विलेज एवरी पुट आई विजिट तौरगा अखोइगी लीडरसिंग ना बीजेपी ना पाउ ताकपिखी आई चप चाना आई पाइखत प चही अनि सुरे मदुगी दमक्ता आई महापुसु आई थाकत फुंगसोकचरी अदुगा अखोइगी मरुप लंजगाई कामई मसी यामना अरीबा आइगी मरुपनी चही कुंथ्रा गुम अखोइ तिन्नख्रबनी अदु महाकनसु आइबो तराम नौपिदुना आइदी अनौबनी को हाइना फावनदे बीजेपी द हेक यावरपदा कुइना अखोइ वामिनबा कुमना माना आइगी दमक्ता फजन काइट तौई फजन कंपनी तौदुना ngasi अखोइगी मोर्चा मणिपुर प्रदेश की एसटी मोर्चा की थौदांगसी याम फजन पाइखतुना मणिपुर द हिल डिस्ट्रिक्ट मयाम सी कयामुक एमएलए का हंसरा अखोइ बीजेपी की हाइना कन्न मासु स्ट्रेटजी एकतुना ngasi सु मागी मिशन मनी अखोइ चिंगाइ द विजिट तौबा मदुगी दमक्ता एहाकना थागचरी अदुगा अखोइगी इरक्ता हुजिक अखोइ हुजिक ताखरे याम्बुंग आरके सोमेंद्रो अखोइ खंगजै काइकू यामना फाउजै अखोइ मणिपुर के वेटरन एक्टर नि पॉलिटिशियन सुनी सोशल वर्कर सुनी अदुबोंगसे अखोइ बीजेपी न तौरकप मयाम से लाइरबसिंग द प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ कार्ड पीदुना लाख मंगा फावबा अनाबे लाइंग बिबा चीफ मिनिस्टर के हेल्थ कार्ड सेमबिदुना 2 lakhs फावबा सैंक्शन तौबिदुना लेमना लाइंग बिबा मयाम से महाकनसु फाउजरे हरगा अखोइ बीजेपी द सपोर्ट तौगनी अदुगा अखोइ स्टार कैंपेनर ओइगने ना अखोइ इरक्ता तिलिबकी दमक्ता एहाकनसु थाकत फुंगथोकचरी अखोइ इरक्ता यामना लाइबक पबदी ngasi अखोइगी श्री याठोथिंग कसुंग प्रेसिडेंट बीजेपी डिस्ट्रिक्ट उखरु महाक्सी यामना एक्सपीरियंस लेरबा महाक्सी बीजेपी की नतबा अखोइ तांगखुलोंग गिसु प्रेसिडेंट ओइना कुइना अखोइदा वाबिखिबा सक्ता मनी अदुगा कनो मिवे मनी महाकना अखोइबो हेक चंगरपदगी ngasi फावबा फजन काइ तौबिदुना लीड तौबिदुना लेबिगी दमक्ता एहाकना थाकत फुंगथोकचरी
मी मयाम के ममिंग सी मथंग मथंग पांजनिंग अदुबो ए सुम टेंशन जरगे ऐहकना हाइजनिंग बदी अखोगी इरक्तंगसी मोर्चा डिपार्टमेंट खुतिंग की वाइस प्रेसिडेंट अदुगा प्रेसिडेंट मयाम सु लइए अदुबो आई न ममिंग अममम पंद्रसु आई नखोई मयाम द थैंक यू हाइना ए हाइजनिंगे अखोगी इरक्ता अनौबा मंडल की प्रेसिडेंट सु लइरे असाई अखोई वेलकम एड्रेस पीखरे मार्क्सी आर चिबेमी मार्क्सी चिंगजरोई खुलेंदगिनी अनौबनी अखोई मयाम माउंड कोऑपरेशन पीपी से महाकी लुजिंग बगे मखादा अखोई चिंगाई मंडल दा पीजीबी अमा सोइदना एमएलए पुथोरनी हाबिसे अखोई आशा दौदुना थाकत पीदुना अखोई महाकबुसु कुपक राउबा अमा खुजसे ngasi thoram asida akhoi ge pastor ke asu yauri evangelist ke asu yauri ayak pu prayer to biba yum da su asima pham da su aduga makhoi na chali ba mayam da church da su makhoi su akhoi irak ta tili moi gu su ayak na ikai khumna buchari aduga akhoi irak ta headman ke asu yauri chief village ke chief maru na igi khun poi da gi su mr mohiri aduga akhoi ge irak ta अखोगी असाई वांगांग पिखिबा मिस्टर आर डेविड हेडमैन लोंबिगचुई अदुगा मिस्टर उंगरेंगम फली विलेज हेडमैन अदुगा मिस्टर उंगनाउंगम हेडमैन फुंगजम विलेज असाई वांगांग पिखिबा हेडमैन के असु यावरमनी होजे अखोगी रक्ता फली दगी चेयरमैन सु यावरी मिस्टर सोजिबेम अदुगा चेयरमैन के असु यावरमनी आई खांद्रे असाई अखोई इरक्ता असाई वांगाम ngang पिखिबा अखोगी मरुप यांगसिन महापुसु अहकना इकाई खुमना पुचरी सुमाइन ददुना ngasi 70 village तकी लाए हरगा चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तकी अहकपु प्रार्थना तो बिगनी शौकत बिगनी आयना यूनिट की प्रेसिडेंट सिंह सेक्रेटरी सिंह कॉलेज सिंह अदुगा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह लीडर सिंह अदुगा पीजीबी की करिया कतास मैम से लाए हरगा अहकपु शौकत पीबा तो बिमन खंब वैना इन नखोई मैमबु इकाई खुमना बुचरी अखोई रक्त मीडिया फ्रेंड्स सुगे यावरी मोई बोसु अहकना इकाई खुमना बुचरी आई सांगना लौजररोगे अदुबो अहकना शास्त्र दगी कैनोमा बाइबल वर्स अमा पाथोनिगे Psalm 26 की verse 1 Judge me O Lord for I have walked in my integrity. I have trusted thee also in the Lord. Therefore I shall not slide. Ishor nahak na ibu senabiu aduga ihakpu nahaki achumba lampi du da utpi du na chathan pire hadna ihakna katungai da su ai tuba aduga slide toba ai phangjararo ai haibasi ai na ningjare haraga आई पॉलिटिक्स तो याउखिबनी अहाक सिहाना साइंटिफिक ऑफिसर वेरमी अदुबो मीसिंगी अवाबा मीसिंगी अपामबा मीसिंगी खोरांगबा मयाम से अहाकपु फाउन हल्ले अदुगी दमकता आइना करमाइना मखैबो डेलिवर तौबिसरा करमाइना पांगबिसरा आइना खल्ले हरका पॉलिटिक्स ते चंद्रदी मासिदे आई सुगम ngamraroi haina अहाकी lucrative वेरब पोस्ट तो थाथोए हरगा आई चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तकी 2012 ता एमएलए की मिरेप अमा वेना थोए मयाम ना इंगोन शौकत पीदुना आई माई पाक फंगी चही मंगा से आई फजन आई की अंगम्बा आई सेपा तोई अदुबो आई ना मीवेबा मा वेना अवत अदुगा योदबा के आसु लये अदुगा मेयर एमएलए वेरबनिना पेन दबा के आसु आई थमजखी अदुबो ngasiदी नेशनल पार्टी की टिकेट अमा फंगदुना आईना अमुका नहानगी योरमदबा कया अदुगा थोंबीदबा कया से आई अमुक्तंगसु मयामदा आईगी बॉस तो थाथोखरबनिना होजिकती यामना हेन्ना आई माई पाकना तौखिबा मयाम से अमुका हेन्ना आई तौननबा हाइना आई ngasiदी बीजेपी ना अहाकपु नुंगसिदुना लीडर सिंगना अहाकपु थाजदुना अदुगा ईश्वरना अहाकपु चानबिदुना असिगुम्बा नेशनल पार्टी की टिकेट अमा अहाकपु फंगबी हनख्रे अदुना अहाकना नखोय मयामदा आइना हाइजनिंगबदी
BJP की टिकट से अहाक पुपी बनी अदुबो आई कोई मयाम की नहीं आई नन कोई मयाम के रिप्रेजेंटेटिव आई चलनी बनी अच्छा आई कोई के स्पीकर्स के आना ngang pi खरे मी मरी मंगा अहुम मरी न तानरमनी अदुबो अम्मा खक न फंगदौ बनी ना आई न फंगरबनी ना आई कोई मयाम वर्क तो मिन से मी हाई बसे मांगवन द हेन आई न लू न लौबा चटमिना निंग बके लेरमगनी अदुना नहान टिकेट तानरिंगै दे कोई मागी आइगी हाना लेरमनी ngasi अखोई BJP की इमुंग ख्वाइदगी चाउबा इमुंगनी अदुना अखोई की differences क्या लेरबसु in the interest of the BJP in the principle of the party अखोई अमत्त वइना खल्ले हरगा अहाकपु नखोई नामुका once again शोगत कनी हाइना हलअका support तो बिबसे अइन ममन याम लू न लोए हाबसे नखोई ममांग द थमचनी कजंखत नहीं इसी चिंगाई केंद्र हिया हकलक कहाई नहीं अथंग इन खांग था दा रिंगुई वैन ऑपोक लगा इसी तलोय हलंग कला उखरुंग सुंगदा लांगमई द चसामिता सुंगदा लांगमई द हिवाइन द तालगा पावी हलंग फुंजम लांगमई द इसी चिंजरोय का सुंग हिसुंग नि वाका चिंगाई वैन नोंबी वैन ऑपोक लगा कुइरे कलहंग मरेम कला itu moi awang ka som chingai jallo sorapong tu som wahong hisong ka bui huishu khamasom hisong wa ka shukol mangli champong wai na pol ka tora maichon ka chai home toloi ka pai mening ni kilometer 200 taikonali lai lai ka chang khani चलला मासुंग रमनी हक लकनी इन कोविड वे रिलीफ मी गजली 2021 22 रासुंग द इन गजली काय खरामनी खनी सिवा संगाइरा काय खरामनी अखसी थालले चोती हिगथा केंद्र हिली इली ओट्रम गथु लोदा रिरान क सतमिदि रा खाइनी युगलोंनी मी पिंग वेरिंग खंगा इ फिल साइ मी पिंग वेनिंग जांग इ फिल साइ कल मीटिंग खनुई थोट के चुंग ना तम खोई सुखै लगा पोस्ट म खंगरिन ओ सा खंगाई लेला सपोर्ट मुसा खमी सिनालो पालन मखलै इ फिल साइ चिवांगाई ना थंग इन हांगाई र इ मथालक खाई पोस्ट लिंगनिंग सालला इ मांग रिंग द साउर नाउरा पिंगली चुंगमै द पोस्ट मिंगाई चुंगमै द ओतपम मिंगाई चुंगमै द लाइवलीहुड मिंगाई चुंगमै द अथुमली अपोंग फामिलका अतुमली सस्टेनेबल सालागाइना ओक्थिंग सगाई ग जीवांग इ पॉलिटिक्स लिरा जंग खाइनी नथुम ग दोंगना फनिंग मिदा आजु इना नथुमली अकमा हांगाई इसी जिंगाई केंद्र हिबा जोन मती ने इशोंग इसी वे इंटरेस्ट अशु इंटरेस्ट अवे इंटरेस्ट हि ग दोंग हि खलुई जाग शप लीडर जी मतक kai leader द ईशान खोई region na hui interest ngai region na hui interest ngai region na ka tong chi politician na khana fulfill sa khoi sap long ra ji I wo interest ni 2026 li television ongra de le mi kai khana pangla kai na hang chat le yes ongra de le itum jiwang prepare sa de le jiwang ai ni itum ruling li ma ga sang ma sa bai mu nei ruling li ma sang sa kha कुर्ता का कटिंग थाउरे इसी जोन मतिवे तरकार के चुंगले अथंग इन हांग ता खाय इसी वेस्टर्न बेल सुगलमांग एरिया इसी नॉर्थर्न बेल इसी सेंट्रल बेल इसी चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मांग मैखो इन हांग तक लही ही रूलिंग नि जंग लगा एरिया वे लीडर्स पिंगवे खमया खोइ लगा अथुमै वॉइस गना लगा इतुम न खिपाली हांगरा गवर्नमेंट नि हांगना दला सेंट्रल लीडर्स नि हांगना दला चिथागा खरचा काहाय टेलिमिनेशन रूलिंग नि वाजंग लगे तुम समफंगरे जेमनिंग का 1972 li ek shok काहाय MLA मती लाइक सावे न थुम वन थुई खाय शोक लइ रखो आजो क थुमै
khani mang sa thu lon thai tangkul we MLA jiwang na khanangai itum ma aju ran lumsan mi da itum li chala khai minister ko chung khal lai dalai chief minister lai dalai itum mai state president lai dalai athum ping na tangkul interest thai minus tangkul manipur wa khak ma sui bai manai Q important isi sa ma thai si do manipur li minus tangkul machu masok manai Kiwangan itu Manipur government ni mathalan participate masakida mathalan participate sasai itu mai sharuk ka hak kalai itu mai otpam ka chung khangran mi hai dalai itu mli sinalu palan mawat mane resource ka tong lai dalai aju khani thot ka tong na startup apply sa dalai skill development ka chung apply sa dalai itu masam bang mane why itu ruling maning laga government ka phungli majang laga itu voice pan shamir kala itum jeli wachang sayo itum lawa khui sayo kala itum raisang sai itum ram shamka sai itum ram tek mateng sak sai athang itum mai actor kai kun kang thada Shillong kacha ukruri shine sang sak sai Shillong liak sak jam lai laka mai thai srai deu lai khai shu li rice pail fruit pail mineral pail water resource hang khwai malai manai explore masalak rangai kuni thot ping itum khipening li itum kachanga khoi politics ngreu sila kachang khani wi politics ngreu sila kachanga khani wi politics chi khikla na hi aman bai lak kaina itum candidate ping li khoi khang sakchik kachanga ka khani wi politics ni ngali lupa thing thra la milaga lo kai chi mila lai tale thing phanga milaga lo kai chi mila lai tale khana wi value chi ba minang sang khrali ton mai thui chi value sa thui kai ni na hi aman sak sak nei kum thra wi vision lai laga politics ngreu sai kum gu wi vision lai laga politics ngreu sai kum hang ma ti wi thai wa laga politics ngreu sai chi tha ka itum tangkul hi manipur ka thana sara manipur leader sara aju itum na kachanga khoi political vision lai laga politics ka ngreu wang itum akhmai sa son daklai minimla lagi sing so nau ping khnui thot ping itum singum trawi makui vision le lag politics ngare ho phok house kachanga khoi kachang khani wi politics house to paisa khamili sangra jikha paisa khamili sangra jikha thaga issue we PGP government policy program shem laga kum gachida loi khwa naw ping ni no account ni lupa thing truk ruk mi takhle ji khito kum phanga long li 30000 na sam mai ro na ka sa khle do lupa thing lak phanga mi takhle ji khito chi paisa maning mla kum khani free ration mi ga ji khito ta ka itum PGP le paila kan khui fusila sami man ma thai fusila athumai aju paisa ngalang da paisa yaw da khlai khi ka sa da khlai che maning ne iwa chi ma sa mare even na thum le hangai I'm feeling very down itum mai khring kharak yang laga yu khnang lak pe itum aju national party we ticket thi jinga assembly constituency na ili khmi mai itum ka tong oi nei ka chi phaning khoi laga hiba hi pai da masijin sai matha lagai na sijin laga itum ukhrole akhwa malai pai ni chilmo itum ukhrole strong economic mission pai ni chila itum ukhrole capitalist mi kya khlai to ilia aka khani da chakhui pai la pai khangtai snapati li khangtai jurajanpur li capitalist wa shak ni shak thum ler dei aju ukruling lang phai khwai si ig dong ra bing na phasat la
lupa ting thra we mia khana ngalang phai khwai ma chi phai rar mani khiwang economic malai thurai si khiwang government lim tha the participate msa thura khiwang itum ngalai li minister malai thura khiwang itum decision maker lim sang thura chiwang nei thum hiak ka jotok thitli ma tha lui sei 2022 when we itum change sa ko khirau sei khni thoping I'm for you, I'm for the youth, I want to groom you no tum le groom sangai Eva sarai la ka to the politics sang retire sa politics sang you in lim le mko but as long as I'm active I'll be in politics kup kai na il retire sa ing sam ko ching na sam ko rally otam thura chene atang in hang hai da rally siasa sai rally siasa la ka tarik 3 li itum nam se cho atu adak tong thaus ngali ka sat khmi jili nam lo knowing so na ju makhra shim khur makhra ka tong li long hang lo Ukhrul district Chingai assembly constituency 100% vreshi nei itum Christian nei itum leader ka pangli ka sa siam sa la ka pangida siasa sai ngali mangli ras thai mirano ningli la ka sat mirano noi pangji a wan jili lotus jili dak sa da namrano Jidaka rana sok milai telai hai mi telai ji itmui wang sare aju ihi nutumli iwi vision aka kani manghang la thau BJP wa ADC building masang nei tang zek telai dai atam jada table sang sakra kali kita nutum nei li BJP we MLA sa da wang sakaka atam jada table sang sakra katha ku alungli itu mai constitutional provision lai dak lai ji sampang sakra ji hi yu hotnara lang mai da ju itum election lam sa lai tli ADC thak la kai nahi atam jada regularize sa hwa itum I wa ga I pressure sar ranum shan mi da itum nagali og thili thing saktalai kranau bin ngajek chattalai itum khiyashi khangi yuru ik thana bin ngajek chattalai ili rani thada na hili walo hili onglo jika I'm ready to go I'm ready to run ijuang mingning sada na tum hudai ni izatra isi chothai ra isi sangna chothai rau ngam tek matai khwai na thum ka tong hudai na I tambak le la khangte apam le la ma vare shi ka chung lai tale chuang li yot sangai ili khulumashan milo ili khlai si milo ili ka tom ka milo itum sakarum se raung ram sakarum se itum bai tangkhul ram sakarum se Manipur chingri khwai sa se na tum zai kurali ran so mirano amen Thank you. Ningshla khaire Shri MK Prisho Shimrai achiwi BJP candidate sami dakhle ningshla khaire hojikti akhoina ikai khumbada yam matik charaba Shrimati Adhikari Mayum Sharda Devi President BJP Manipur Pradesh po welcome dosi Imfandagi Ukrultana la army let's shall we welcome her with a big hand please yeah ninga miao sakshi panisnar kyak shi miao se pamilo ningshi Good afternoon friends ngasi si Chingai constituency gi flag hoisting gi thauramni aduga aikoina thadok chariba Bharatiya Janata Party ki candidate na Prisho Shimre sigumba flag hoisting gi thauram asida koi mayam punna khanna nainabagi tanja sida dais lengsin biriba
भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट अदुगा उख्रुल गिना इंचार्ज कोई चिदानंदा इनाउ अना अहानब मक्तद इकाई खुमनब उच्चरी लोइना लोइना ना डिस्ट्रिक्ट असिगी उख्रुल डिस्ट्रिक्ट असिगी प्रेसिडेंट ओजा थोर्टिंग अना थोइदोक हेंदोकना इकाई खुमनब उच्चरी अदुगा स्टेट तगी अखोइना लाकमिनजरिबा स्टेट की एसटी मोर्चा की ओजा लालजगाई कामई लोइना लोइना ना महा की टीम अदुगा महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट नेरोका मदी उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की अफी अना इकाई खुमनब उच्चरी लोइना ना अखोइगी मंडल असिगी चिंगाई मंडल असिगी नौना कोई प्रेसिडेंट खल्लाबा मंडल असिगी प्रेसिडेंट अना इकाई खुमनब उच्चरी अदुगा मरु ओइना कोई चिंगाई कॉन्स्टिट्यूंसी की कैंडिडेट ओइबिरिबा ओजा प्रेसो सिमरे काई खुमनब उच्चरी लोइना लोइना ना उख्रुल कॉन्स्टिट्यूंसी की कैंडिडेट सोमताई सैजा अना इकाई खुमनब उच्चबगा लोइना ना मंडल असिगी उख्रुल की मंडल की प्रेसिडेंट अमदी उख्रुल की अखोगी टिकेट तानब याउबिरंबा इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंह ngasi asigumba meeting asida lengsin biriba aiga lakpadagi thengna jaraba asai ujamak aina thoidok hendokna Bharatiya Janata Party ki side tagi thoidok hendokna ikokno na ikai kumnaba uccari adu loina na lengsin biriba punama puso aina ikai kumnaba uccari ngasi si Bharatiya Janata Party ki उखुल डिस्ट्रिक्ट की प्रजा सिंगा हाइबदी भारतीय जनता पार्टी का अखोई प्रोमिस अमखक तौमिननिंगे करिनो हाइबा मतमदा टिकेट लाउथोमदाइदा अखोई प्रजा सिंग याम लांगतकनगी प्रजा सिंग याम लांगतकनबसिदा प्रजा सिंगना यामना डेमोक्रेटिक वेदा यामना फजबा मवोंगदा उख्रुल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मयाम अमना अखोई पार्टी ऑफिस ता लाकपिरकांदा भारतीय जनता पार्टी की उख्रुल डिस्ट्रिक्ट ता लैरिबा कॉन्स्टिट्यूंसी अहुमदा अखोई बीजेपी की कैंडिडेट पीगदबनी हाइदना थंबिरंबा वाफम अइना यामना लुमना लौजबा हाइबा तारे अदुगा लोइना लोइना ना अखोइना मरक्ता नेशनल पार्टी एम ओइजरगसु उख्रुल की प्रजा सिंगी उख्रुल की पार्टी के कार्यकर्ता की वॉइस सिंग अदो मधु नेशनल लेवल यौना अखोइना पुखत्तना वरी वताई सानरबक मतमदा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट पु इकाई खुमनाबा उत्पीदना हाइरिबा अखोइगी तौफम थोकपा ड्यूटी अखोइगी कॉन्स्टिट्यूंसी अहुमदा टिकेट पिबिरकपसे मसिना मरम ओइरकांदा उख्रुलदा पिरइबा कैंडिडेट टिकेट पिरिबसिंगसे हंदक्की मतांगदा सुंगसोई सोइदना उख्रुलदगी बीजेपी की थंबाल से मफम अहुमदा सालनगनी हाइदना उख्रुल की प्रजा सिंगना डिस्ट्रिक्ट असिगी प्रजा सिंगना मसिगी वासक असिनी अइना सकमिनसी हाइदना हाइरिसिंग असि याम सेंगना ngasi lengsin biriba mayam sigi manungda mamangda thambikre ukhul jai kunthra ra mugla ammanen haise leigi da bawja deni seijagi matamdagi haurakanda ai yam toina lai aina toina lakpana maram oirakanda ngasi mangda lengsin liba mayam singsida aina yam hena familiar oina khangaba BJP da sang na yaugdana work tawdana adum leibiraba माइथों कया अमखक आई उबा फंगे ngasi sida yam nungaijari badi aikoina nation first party second self last haiba wahai se masidai sidai sida aikoigi kai khumna jaraba
पार्टी की लीडर सिंह उखरुल की लीडर सिंह ना अखोई की पार्टी असिगी हारिबा अखोई की प्रॉमिस सिंह असे फॉलो तौरगा लैबीबा पार्टी की लीडर सिंह असे मसी आई याम हेन्ना आइना इकाई खुमनबा उच्चै हाइबसे मसी आई थमनिंगे मरु ओइना उखरुल से अखोइना येंगजबा मतमदा चौखटपदा याम हेन्ना मांगजिल थादना लैबा डिस्ट्रिक्ट अमगी मनुंगदा दुमक चल्ले हाइबसे मसीदे कोई पुनमक लोइनमक यानाबा ngaktani ओवरऑल हिल डिस्ट्रिक्ट सिंगसी चौखटपदा खरा मखैदि अदुमक थिनथै ममांगदा सरकार पाइरंबा अदुगुंबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग हारिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग अदुना ngasi भारतीय जनता पार्टी ना चिंगी लैरिबा प्रजा सिंगी खंजरिबा मणिपुर प्रजा की खंजरिबा सुमाइना चही मंगागी सरकार से लाक्त्रिंगैगी ममांगदा चही हुमद्रा निंखा तंबदगिना चही हुमद्रा लैरंबदुदा खजिक्तंग खनबिरंबा तारगदी हिल डिस्ट्रिक्ट सिंगसे सुमाइना दी सोथरमोय हाइबसे मसी आई yang clear होइना आई हाइजनिंगेबा मयाम करिगिदमक्ता अखोइना उत्तराखंड चलगा करिगी मुसोरी फजयेना हाइरिबा आई डायरेक्ट चलगा येंगे कयामुक फजबा जानो हाइरिबा जगह से अखोइ मणिपुर की लैजरिबा अखोइ की फजबा सिदगी हेना फजबरा हाइबसे आई चलगा येंगुई मुसोरी दो मुसोरी सी फजदेबा अखोइ की डेवलप तौद्रिबा लैरिबा हिल के एरिया सिंगसिनबु हेना फजबदौना उई आइगी वाखलदा मफमदुदा लैरिबदुदी डेवलपमेंट लाकपदुना मरम ओइरकांदा मयामना अदुगुंबा टूरिस्ट की स्पॉट ओइबदो अदु खक्की वानेबा ngasi sungsem sembidaba sembada yaudriba adugumba ukhurul gi area sida aina siroi lili gi festival da laijara kanda tongan ba villaging aina chatlaga yengja matam dadi development tawrabadi manipur da lairiba district chingi lairiba area singse masina india da lairiba state mayam sing sidagi kwai dagi phajaba tourist spot oigani habese masi ai thamjaninge याम सेंगना अखोगी अना पनबदसु चिथरमे ngasi अना याम नुंगाइना मयामगी मरक्ता यामना अखोगी मणिपुर की सुपरस्टार सीनियर अना लोइना जरइबा इनाव मयामना काइकू हाइना खंगनाबिरिबा के सोमेनेंद्रो याम ममिंग लैबा अदुगुंबा अखोगी आर्टिस्ट ने मी अमदा गुण अमा चेनबा हाइबसिदा फावबा अखोई यामना अवाबा अखोई थिदोकपदा वाबा अदुगुंबा पोट अमा खग ओय अदुबु तोंगान बा सोशल वर्कर पॉलिटिशियन आर्टिस्ट मंगोंदा तोंगान बा मयाम अमा यावरी हारिबा इनाउसिना सुमांगदा थंबिरंबा मतमदा हाइबिरमिदुने अखोई डेवलपमेंट से लाकपा तारगदी अदुक्की मतिक अखोई फजबा चौखटपा जगह अमा ओइगनी ना हाइबस अखोइना डेवलपमेंट तौरबदी रिसोर्स सो दुमक लाक्सगदबनेबा रिसोर्स लाकपदा नतना जॉब ओरिएंटेड ओइगनेबा उखरुल दा डेवलपमेंट तौबा मतमदा टूरिस्ट स्पॉट अमा सेबगटपा मतमदा उखरुल दा लैरिबा यूथ कया थबक फंगने हाइबसे मतमदुगी मियोइसिंग दा इमेजिन तौदेबा मकोइना याम सेंगना मतमदुदा कारंबा तौरंबा मयाम सिंगदुदा मतेक अमा ओजा प्रेसो सिमरे चही 15 की मतेक तुदा लैबिरंबगी वाफम अदुम मयाम खंगबिरे हाइरिबा चही 15 दुदा हुमद्राजी तोक्थो कांदा चही 15 दुदा खजिक्तंग लमदम मसी चौखटपदा अखोगी कंट्री से चौखटपा मतमदा नॉर्थ ईस्ट चौखटबा यादे हाइदना नरेंद्र मोदी न खनबिरकांदा नॉर्थ ईस्ट तोंगानबा स्पेशल ओइबा मिगेंग संगबिरकांदा सेमगली सुमाइना मतमदुगी चही 15 दुदा मणिपुर चौखटहनगे हाइबा तारगदी हिल डिस्ट्रिक्ट चौखटकदबनी हाइबगी पुक्चेल चेलमदबदो अदुना मरम ओइरकांदा ngasi दे खोइसे
ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩ ꯆꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ BJPꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ N Biren Singhana गवर्नर की बंगलोदा वासक लौरगा थोगलागा भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऑफिस ता रिसेप्शन पांगथोकपा मतमदा गो टू हिल लेदना लाउथोकपा से मसे मणिपुर की हिस्ट्री दा इरगा लेहोगदबा पोचक अमककने गो टू हिल गो टू विलेज अनि सिगी कानाबसे अदुकी मटिक लय आई खजितंग एक्सप्लेन तौजगे वन टाइम मियोइबा अमना कइदंगवेदसु लोइनमक पेलहनबा ngамoi कॉन्स्टिट्यूएंसी अमदा मिहुत ओइरगा लाकपा मियोइ अमना तैगुमसुं मणिपुर की सरकार नसु प्रजा लोइनमक अमुक्तदा पेलहनबा ngambadi कछु ओइथोकते तौबदबु गो टू विलेज अमदी गो टू हिल दा अखोइदा पीरिबा कानाबदी करिनो हाइबा मतमदा इचम चंबा तमगी अमदी चिंगी प्रजा अमना करिगुम्बा मणिपुर सरकार करिगुम्बा मा एप्लाई तौनिंगबा मतमदा मागना दरकार लेबा करिगुम्बा डिपार्टमेंट अमदा चटनिंगबा मतमदा भरा तिंगना लाबा मतुंगदा अमुक्सु करम्बा एरियादा करम्बा डिपार्टमेंट दा करम्बा टेबल दा चंगागा आइना एप्लाई तौगदबनो हाइबसे प्रजासिंग अयाम्बना खंगदबा ngaktane अदुबो मणिपुर सरकार ना पुरईबदी अखोइना चटकदबा भरा तिंगदबा आदा चंगभम खंगोइदबा अदुगुम्बा डिपार्टमेंट मयामदो पुथरा कांदा आइगी चिंगी एरियादा आइगी विलेज की एरियादा डिपार्टमेंट सिंगदो हांगा कांदा थम्मा कांदा आइगी पिबम थोकपा तौफम थोकपा मयाम सिंगदो आइना पीबगी खुदोंग चाबा पीरिबसे मसिसु ख्वाइदगी फजबा थबक अमककने हाइदना आई भारतीय जनता पार्टी की साइड तगे आई थमजनिंगे फंगदबा याउबीबा याई अने थमजग्रे वन टाइम लोइनमक फंगबदी कछु ओइथोकते तौबदबु तपना तपना यामना दरकार ओइरबा मियोइ खरा हाना पीननबा होनबदा अवाबा मियोइ अदुना आयौना चत्तना आइगी इनाक्ता लाकांदा पीननबगी खुदोंग चाबगी प्लानिंग तौबा हौरकपनेबा फर्स्ट स्टेप ने मसी अखोइ याम सेंगना भारतीय जनता पार्टी ना प्रजा सिंगदा पोरेस ऑफ द पोर पीगनी हाइरिबा खुदोंग चाबा सिंगदुगी मरकता अमखकने चिंगदगी इम्फाल यौरकपा हाइबसे पैसा कया तिंगी हाइबसे मसी अखोइ लोइनमकना खंगबा ngaktane इम्फाल दा लैबा अमना निताइपा चुथेकता लैबा ऑफिस अमदा मागी गाड़ी लैत्रगसु मा सुपनगी ऑक्टो तोंगगा मा लुपा 10 ना हंगर हंदा चटपा याइबो ओनली 20 रुपीस ना मा हंगर हंदा चटपा याइ अदुबु चिंगदगी लाकपा मतमददी अमाउंट कयानो अदुकी मटिक चंगे अदुदसु अमुक आइना हाइजरिबा डिपार्टमेंट से चंगबा मतमदा उनबा फंगबा फंगदबा फॉर्म फंगबा फंगदबा थाजनबा याबा यादबा हाइदना मसे कयारक अखोइ लाकपा ngamgani चटपा ngamgani मसिनी आइना ngasiगी अचिगुम्बा चिंगाइगी प्रजा सिंगदा आइना थमजनिंगिबा आइगी क्लियर ओइबा वाफमसे मसिनेबा अदुना यामना मरु ओइरिबदी कइनो हाइबा मतमदा यामना तौबा ngamba नत्रगा ngamdaba कनागुम्बा पॉलिटिकल पार्टी अमा सिंगी दमकता खनबा हाइरगदी बीजेपी ना अहानबनी हाइबसिमा आई याम क्लियर ओइना आई सिमा थमजगे अदुगा अमुक प्रजा सिंग ngasi aina उखुरुल की प्रजा सिंगी यामना नुंगसीजबा हाइबा तारगदी आई हेक हेक आई हाइजबनी चिंगदा आइना चटपा मतमसे अखोइ चिंगदा तौरिबा हॉस्पिटैलिटी से अखोइ इम्फाल दा लाकपा मतमदा आइगी चिंगी प्रजा सिंगसिना तोंगान तोंगान बा मखोइगी लेभम माइगी फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स लोइनमक्ता दुम लै अखोइ हौजिक अहिंग अमा लेके हाइबा तारगदी
ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯆꯥ ꯒꯤꯂꯥꯁ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯊꯛꯑꯒ ꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯁꯨꯅꯤ सिगुम्बा अखोई मसेलगी यामना नुंगसिनबगी मरीसे मसिने अदगे अमुक यामना नुंगाइबसे अइना nga हंदकता याम नुंगाइजबसे कइनो हाइबा मतमदा आई ऑलवेज आइसे भारतीय जनता पार्टी से 95 तगे अइना यावरइस आई 95 तगे यावरगा आइसी लोकल बॉडी कारगा अदुम इलेक्शन यावदना टिकेट कमिटी से अदुम यावदना अदुम तौदना अदुम लाअबने खोइसे अदुम यावदना टिकेट की मतम लापदा खोइसे याम नुंगाइते अहिंगजी तुमदे दे पार्टी वाकर से लोइना मंग नुंगसीबा अदुबु नेशनल पार्टी अमा ओइबनिना असेंबली अमदी पार्लियामेंट से मसिदी अयाम्बा अथॉरिटी सी हाई कमांड ना ओइब लोकल बॉडी ददी होय अखोइना खरा सिंदोक सिंजिन हाइबे याय हाई कमांड ना येंगागसु लोकल बॉडी ददी अदुबु हाइरिबा अनी सिददी अखोइगी उपाय से लेतब ऐसी नुपीनी नुपी याम पीनिंगे नुपी से मयाम हम पीनिंगे अदुबु कोई नुपी अहुम दे है न पी दे बेली दा अमा हिल दा अनी सुमाइना पी ममांग ददी बेली नुपी अम तबु पीबु पी दबने सुमाइना अखोइ नुपी सिंग याम पीनिंगे नुपी मसिंग याम पीनिंग बा पीबा ngamde तौबदबु ngahaktan अखोइ तोंगान तोंगान बा constituency खरदा अइना मसि थमजगदोरिसे मयामदा करिमत्ता निंगहन्नबिगनु भारतीय जनता पार्टी ना पार्टी की वर्कर पुनमक्का मफम खुदिंगदा कॉन्स्टिट्यूएंसी खुदिंगदा चटमिनरी हाइबदो अदुगी दमक्ता ने अइना थमजरकदोइसे पेनदबा निंगब थुंगदबा हाइबसे अखोइ अदुमक राजनीति ददा नते हिरम खुदिंगदा लोइनमक युम पानबा मगी अखोइ सोसाइटी सिदा लेबा कांदा अदुमक लेहिम अदुना टिकेट लाउथोकपा मतुंगदा कॉन्स्टिट्यूएंसी खरदा लांगबा खोटपा अमा अमा अदुमक यावे तोंगान तोंगानबा चाइनिंगबा ngangningba अदुमक तौबा यावे अदुबु हौजिक मणिपुरदा अखोइना लेजरिबा अखोइ खरासी पार्टी की अखोइ लेजरिबसिना तोंगान तोंगानबा अखोइ इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंग मयाम पुनमक अखोइ वारी सारी टिकेट फंग्रबसिंगदसु अखोइना हाइजरिबसि कइनो हाइबा मतमदा अखोइ ngasi लेंगदना पार्टी असिगी दमकता लेरनी हाइदना लेरिबा अदुगुम्बा इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंगसे कैंडिडेट सिंगी मफमदा अखोइ चत्तना युमदा चत्तना वारी वताई सादना माबु ऑनर तौबा हाइबसे मसी अखोइ कैंडिडेट सिंगदसु अखोइना हाइजै तौसु तौवी अदुना हौजिकसे मयामना यामना चिंगनाबा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग लै बेलीदा अइना पंजद्रगसु तोंगान बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मयामना चिंगनाबा कॉन्स्टिट्यूएंसी लैतबा नतेबा थोखिगद्रा पार्टी से इंथो मसखिगद्रा अदुबु ngasi पार्टी की आइडियोलॉजी फजना खंगबा पार्टी दा मतम सांगना लेरबा पार्टी की वाकर कया अमा अखोइ ngasi लेंगदना बीजेपी ना थादोकपा कैंडिडेट सिंग दा सौगतली हाइबसे मसी अखोइ की कैंडिडेट सिंग नसु मसी या मुन्ना मसी खंगबी नबगी दमकता अखोइ मसी की स्ट्रेटेजी सो दुमक तवे होय तोंगानबा अमा अनि ngangnaba yadaba dum yauroktabsu nate masidi sakchu manadabagi matunginna अखोइ वाखलसु मानदे हाइबा दुगुम्बा दुम यावरक्तबसु नते अदुना आई याम सांगदना अइना टेंशन जरा कांदा मयामदा मपुंग ओइना अइना थमजनिंगिसि बीजेपी की सरकार से लाकपदगिदि अखोइ चिंगमदि तमगी मरक्ता यामना नुंगसिनबगी मरी चेचनबगी मरी अमा अखोइ लाकपसे मसिदगी हेना नुंगाइबा लैबराने मसिदगी हेना नुंगाइबा कोइ कछु लैते अदुना अखोइ लाकदोरिबा 2022 से सुंगसोई सोइदना भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेमगने अखोइना 40+ हाइबा तोंगान तोंगान बा एनालिसिस सु येंबियो
40+ सिदैसिदा हौजिक अखोइगी लैरिबा MLA चीफ मिनिस्टर दगी हौरा काना कोई 29 अखोइगी लेंगदना 29 अकाबा MLA हौजिक माइ कॉन्स्टिट्यूएंसी द तेंगनागदुरिसे सि लोइनमक अखोइ अयाबना हल्ला अनेब 29 अदुदा मुखरा अदुम हापचनबियु तोंगान तोंगानबा अदुम याम लाइना अदुमक अखोइगी कैलकुलेशन से अदुम ताबने अदुना अखोइगी सुंसोय सोयदना सरकार से सेम्बा याबगी लैरिबसी हलकनी हाइबगी थाजबसी करीदा थंबगे हाइबा कांदा प्रजा सिंगी वॉइस से अखोइना हंदक विशेष संपर्क अभियान अदुगा अइगी इमुंग बीजेपी की इमुंग हाइना कैंपेन तौबा मतमदा प्रजा न पिरकपा मखोइगी फीडबैक सिंग अखोइना कलेक्शन तौबा मतमदा प्रजा सिंग न पिरकपा वॉइस सि कैनो हाइबा मतमदा बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाकपदगी अखोइ लेमना लायेंग नबगी लुपा लाख मंगागी आयुष्मान भारत पीरे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना लाख अनी की चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग पीरे नुपी सिंह ना अमुक हाइरे प्रधानमंत्री ना कोई गैस कनेक्शन लेम ना तौबीरे सिंह ना थोंगदोबदा कोई सिना थोंगे यूथ ना अमुक हाइरे कोई स्टार्टअप स्टैंड अप वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर फिट इंडिया नरेंद्र मोदी जी ना तौरे अदुना कोई मसी तौनिंगे बीजेपी हाइबसिदा लोइनमक कोई पुनमक सिना येंगकपा बोट पिनिंग थादनिंबगी मतम हाइबदो चप चाना हौजिकचे ओइरे हाइबसे मसिगी थाजबदो आइना मयामदा थमजनिंबगी वानी अदुना अखोइ फना हाइबे साबनी सरकार सेम्बा हाइबसे मसी ngasi lengjan biriba ngasi phambiriba chingai constituency gi chingai gi praja singi khutta lai haibase masine baina thamjagadoriba ओजा प्रेसो सिमरे अमदी ओजा सोमताई सैजागी वोट अमगी वैल्यू से या वांग मोय अनी की दमकता वोट अमगी वैल्यू से याम वांगी वोट अममंगी वैल्यू से होट लगा मसी वाक तौबियो हाइबा मा आई हाइजनिंगे अदुगा एज ए पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंट अमा ओइना आइगी दमकता दी MLA अममंगी वैल्यू से याम वांगे बा नेक्स्ट 2022 की दमकता अदुना मयांगी खुत्ता लैरे मयांगी ब्लेसिंग दुनी अखोइना सरकार सेमगनी हाइदना थाजरिबा से ngasi tinbiba प्रजा सिंगना लैबिरंबा फ्लैग जिंखकनी हाइबगी मदुगी नुंगसीबिबगी वेब पुनमक अदुना अखोइ सरकार सेमबा ngambagi पांगल ओइजगे अदुगा मतुंग तारकपदा उखरुल डिस्ट्रिक्ट पु डेवलप तौबदा कारकदोरिबा अखोइना कारनी हाइदना ईश्वरदा खोरमदना होनजरिबा MLA सिंगसु प्रजा सिंगा लोइनना वासक लौमिनौ लोइना आइसु भारतीय जनता पार्टी की साइड तगी सरकार लाअबा मतुंगदा स्टेट तगी हौरगा नेशनल लेवल फावबदा टूरिज्म की स्पोर्ट चौखटनबा होनबदा आई 100% मतेंग पांगनी हाइबसे मसी थमजरगा मयाम पुनमकपु अमुका हना खुरमजा नुंगाइजरे अखोइगी चे शादा देवी प्रेसिडेंट BJP मणिपुर प्रदेश यारु साइगोरना pangla kaina khnaw sada awibang pang phemyo saksin nixla khareda thank you so much thank you a vote of thanks Mr. Ningchui Shatsang spokesperson BJP Ukhrul district Natam Khamiran hello nungaiba numit mayam dige ngisi numit asisu nungaiba numit amani haiba si first haininge agi maidalon adu asigi condition le anyway kra vote of thanks ki madam loge I feel that we are very much already in the making and on the verge of creating a new kind of history by sending Mr. MK Breso Eshimre to upcoming Manipur Legislative Assembly 2022. He will be representing and he will be carrying over 40,000 people's opinions from Chingai constituency, Chingai 45 AC.
First and foremost, I, on behalf of the family of our candidate, would like to extend a warm gratitude to our President, Madam Sarda Devi. Starting since the inceptions, I feel that, and I have seen with my own eyes, that since the beginning of vying for the ticket and till today, she has been very much in support of Mr. MK Bresso. And till yesterday, in spite of her busy schedules, when she was invited to be a part of this program, she was happily, she gave her commitment to come and support even on this day, on this historic day. Secondly, our district in charge, come Vice President BJP Manipur, Mr. Chidananda. We are very much a kind of close friends. We have been working together through thick and thin. Thank you once again for having participated on this very historic day. Thirdly, our Vice President Mahila Morja, I personally do not know her. However, I feel that she must have been working hard since inceptions of our this political movement. Fifthly, President and Executive ST Morja and all the state executive members, BJP Manipur. Howjikdi akhoi tangkhulongdi khra hangrage hairage President Ukhrul District kla our executive member being how khopok wena ajara sungda nathum da khamtha od kchungka samhere jiwangni sidle katrugali ST Morja kla our executive being nathum da la itum da mthai wa khar abong kchungkhaina od samhere kla ajachi miksola radle gi sit ksang leye Arila, the Mahila Ukhrul District, our Jili Executive Member Sami the Glen to Psycho orally Nishi the Laye, MLA Sarada candidates, ticket Danksa, Atang Hangare, Ngasot now, Kala Itumwe, Kashik Baya, Ari ADC member La Sadale, Mr. Mark Luting, Kala Nguimiza, Nanin La Rangarum Kamiwang, Nishi the Laye, Unit Presidents Kukuwena Achu Natumna Kasakyak Layla, Langzagyak Layla, Rasum Miri, Natum Psycho release MK Bresso Mahud Aina, Kala Wishim Kurumud, Aina Ningshi, Pongsok the Laye, Yarui, Katana Bing, organizations Kangding Data Week, Katana Bing, Pastors Bing, Village, Chingai 45 ACU Village, Headman Bing, Natum Psycho Rana. Trouble Quilaga, young Bangsab Jisot Laga, Izara Moena, Abam Hili, Ralaga, Programmi Kasung Lagan, Eden Samir, Nishi Zankadaire, individuals, Kajikana, individuals Kibasden, and Nadaying the Mutava Ren, Odram Gatimiere, Ara MK Bresso, we Shimli, Shepa Samilaga, what's Saksang Lagana, Sami the Laye, Natum Psycho, Nishi the Laye, Chewy Tungli, Upper Fall. Rally, itumli hui kami approach crystally program he ungsung kangsak jiwang ning shidalaye. Now, like with this, I will conclude my vote of thanks. But then, before you leave this dice, once again, on behalf of MK Bresso Shimre families, we would like to extend a warm gratitude to all the friends who have come all the way from, including security cameramen, media people who have come to participate in this program all the way from Imphal. You have taken lots of troubles. You even have contributed a lot in a different forms. Thank you so much for your generosity. We will meet again after winning our election, only after winning our election. Let's see what will happen. We feel the fact that from Chingai constituency, surely, slowly, but surely,
our BGP is going to bloom. See you. Thank you. Kakop atam rahere. Yarusai korna nganingalaga. Closing hymnal. KKL 152 sangrumre. Jubilee closing prayer, Reverend Victor Kamkara, Executive Secretary, NTNBA na siyasamire, hivak kangning mahalo pastor itum lasang rumause. Higher ground, kapung kachui, chui kameli, inakara, kamamandra. Kapung kachui, chui kameli. Inakara kamam lumashanda leishimida shanda leishim jukameli kangamilu meli kangamilu iwe pro iwe amai jikameli kangamilu kaho Kapunga chui kameli. Kapunga chui kameli. Dekamate kanga shandra. Kanga shongfu zata la samamandra. Chui kameli kanga ningra. Chui kameli. Kanganing and rally kuimshumsung the siasa say. Mirin atom sink me exakwa ra. No rao MK Prisholi. India we government na aju representative aksakwai. Kapang daglay rana na kakupang masang sakmilo. Matala na Pro Chingai constancy we election the lishit kasanga bing saikori uklungli. Rono election manglawi kru nana masumida. Adulum lao pop kai kok kakasa tandak ranana kayu tandak masampang rang lahen nangda. No election kru kipa kwitungli masasat mihaila. Uja prisho uklung voters pingoi uklung ngasun meeting da pro mingle khui tanda pro nan khamung shom lokji itum saikor ka khau sak sane running shishere ajiji misho je consensus le dak le shit ksang bing saikrona no is sokmi pro ja prishona phaikar hauke ra ili khamung shom yauluda nale khyashi the flag khika tanda ki Nanala kamong shok mi tandang sang sakta. Ajuena paikar pokawi tandaki. Ranana rimida nana kachumida. Karing ranang yurzateleki amachut. Ajuratak lake. La jingai consensus shit kusung bing saikorana. Achak take by Mirin paikar nana kachuchat milokji itum saikor siasa sangkamine. Ji naming tek fai ngasang samilo. Noi ungram haksang kawai ngasang sang milo pro noi ungram shokrano naming tek de jingrano pro rao khangning mangaina rally pro mayang sakrano gala kashuro bing sakur pro rao khangning mangaina noi sokbi abong trakli samphang khirano chili naming tek deran ronota saikor wang program Saikoran and the Chingri Hopok the Chingri Kupsang Kamivang, running Shi Musan Mida. Etumli upon Hena,
อีเจ้ารำลีอีเจ้าชิมลีฮันงฮีตันตะคีร้านนั้นมาให้งสักเดรำนาวปิงมราครรำนาวปิงไซโครลีโน้ยสอกมีปองหังชบไฟวังร้านนักขมุงชมิลชิดลุตไซโครีนับปังในหัวสังเดสักสานีนัมิงนักขีเตคำเต็งสังสมจริงละอาเมนBJP handmade Rakers sang ring ka pa Manipur Hungry BJP handmade Rakers sang ring ka pa Manipur Hungry Modi G handmade Rakers sang ching ring ka hai Manipur Chot nara lui mara Manipur Reka sang ringa pa Manila Mi ping we akona BJP we out ngerut BJP we shumkurna Manipur we mi ping Singgung daya ke mi ping we se pali